Into okofa de na se awo. Into wonyim no no anada. Enye de be no kwa ya me na me force no. Eya me na me force no ansa no ne baby bi oni maye. Enti me fro papa ka chance ne ba ne de kro no atome so. Enti won fe ne ba ne ka sanche me nya kronfo. Me ni hwe kra no ne nya me ntoma egu ade mu a me mpam ye. Me nya kronfo no ma be wi antoma. O papa na mfe ne ba na musa ne da. Ese wo yira ka sei na te sen. Sa papa ne beba be sie ye ntam sa e bia me ba ne sisi papa na nya bi da. Na didi mu ama mpa ba. Na me ne wo ho no mu saa na ye tufiri ba bia na ete ne ko han dan oba bi fufuro. Ye ko han dan na danfo ne ge be sra yen. Ne one ne ge be sra yen. Omo be sra yen a na wakwa gye na danfo ne ge ne number. Anaju bia no ne ge ne chata na bia no ne otimi kwagina nwuram ene ge ne kasa be se 2 hours no meda adam me kwada na minim se e bia eye na danfo no ne ge na nya issue ntina o one ne kasa sa ne wafa no akọ pege no wafa akọ pege no a o de ge ne ba krom ho kwagye guest house ne ge ne da ge ne fe na fia ka etu ofiri nkọkọ ene na danfo na wagye ne ge ne fin boy ne kura wu ayensie no boy ne kura wu ayensie no enti ne ena mbisa se kwamna ade nti na wadanfo ge na otimi ne gina fon so anajo 1 2 na ogusi ne menti ase wadanfo ge menti ase asema ka chem se ge ne se won pe boy na boy ne yetietia ana me se nti wo so yetietia wona akwa no wona akwa akwa no o de ge ne ba no akwaje ge sa so na ne ge na akoda me koka no aburo me ai wujidi me enya sama benti Maa Akos wo keka Maa Akos entro na me chase Maa Akos nyame o hata suru ni me dance ni ana boy ne se ko nwuyi a ene ka mo fe na nko be ka kire mo boy na oje ne ge na danfo no wawu kura yensie no ye fe na Akufuado san ne ade frɛ no o won kokɔ Akufuado boy na wu sanya boy ni na wu a ka boy ni bedi e be ma dance ni oje ge sa so no ne ge na me koka no aburo me na me nsam ahwekere me koka bia no aburo me ada wawa wo die wawa koto wosowa eto no ne type na girl ne pe ompe Akufuado no ompe Akufuado because Akufuado no woti oyetia into ababe hunu into no no ope enti me frɛ boy na boy ne say ono kwa wo hu se bibi se ekoso but oni nyina so ompe Akufuado oni nyina so enti mi ankasa me hwehwem oso yetia Akufuado etia efiake osi ompe Akufuado etia wo po bi a wo ye tenten kase ese mo mampani de na akofo hunu onkwe eno no ope enti edidi mu ana nyinsen baaye ge ne kwanyem ye ena ofre mi kunu asa nyinsen no osenye ono a na ode koma boy bi e won kokọ ho ode koma mema miensa oba no sa na boy ne kwa no one ne won kokọ na boy ne minimu no mu di nsuo ba e beton ma yen wo ho ofre me se me mpa boy na achema na fie keti ne frɛ me se me mpa ne boy na achema no no kra wa ye me boni ti so osiese na wale awia e wo so be pa me chew pa boy be achew me mpa ono ne mpra na won kokọ na ache no onji nyinsen no mpra de person wo ndi mpra de because omo do so ne mpra na won kokọ no no onji nyinsen no na owia ba be pa me chew se wa ye wodan asa obetutu na ono kra obeka che mi kunu se akwala na enye mi kunu ne ba na makwanyem na me de aba be hye no ama mi kunu kra kan se ono kro ya we osensem de omo kan bi but ohun se ye ntro ena omu di atome so nto pa me chew na me ka chan se we me boni we me ne obi ankasa to frɛ me ese boy ne se wo ne me ka chan se me sere no na wale asem de mintimi nka bi me dwe me ho na yetwa ho ne so didi mu ana me konya sika na me koye container me pama de me koye container didi mu konya sika no na me first na me ye adwuma na me service ka me service ka bank be 3 ba ko na o ma me kwaji loan eye meka mienu ne de ma mfa me sanka ene na me wo sika wo ho no ma e wo me ma me nchen te me gige buaboa no na me de koye container no me koye container no obeka jam se ne ho akere no enti me nton container ne fa sika ne ma no na nyame ye na dum na se onya sika onyimi ma oba mi container ma me ampa mi hu ne mobo efisasa atam na onni bi so no obi no de asie mi dia one ne nyame asem a me frɛ
nipa no na so obeto na me gya so na me ton na ton chance na me ton ni nia na me tam sika no 1,500 na me de ma akoto aseje na oje ye no de koye afuo ko fa apaafo na ade ase odi ye na afuo oye wie ya afe kakra na sika na e bank kakra oye loto adwuma na ye yi no e ko office ankasa se so na ye boss ana me se kwabna tua me sika mame wose won tua one me ntokwa na ase buro me keka me afono ho nia na me de ne ko police station e wo ho na mo na da so na twempa na me ne nati dam wo buro wo keka ho oburo me keka ma afono ho wo bu ma mo ja tu ni nyina na da so ne te ani akwabre na de de oh da bi me sre mani abre me ya adwuma ma nya bibi sawo na di an nenti an da bia ma me ka cha me se akwala no me fa akwala ba ko pe no me fa na nya nja ho nkonko fa obe ma foforo nsa antome e ba sa ye ha akwala no ti me ne ko bia ma me se enya hwe obesesa enya hwe na ne o ko fa no unim si na ote me nya hwe se de na ma me ka ntia eya no ntia ma rodo na no ntia boy no because ne ma pe be ma na 10 gramo and na 10 gramo ntu okunu kura 10 gramo ne 10 gramo nti na na nam nya de na ma meka because ma me na twempra da bi ana me baninti ne me ma meka bia na me de mani abu ese na me kofa ne kwa menim na ode be kwa akwaye me famisi kama me osise nti ye container ni sika 1,500 no so fa ma me ayede na ogidi on na kacha me se me nton de me nton container no na me fa mbo ne besia na se nyame ye na dum na ne saka sika ode ma de be ma me ya me pacho wonye sika no no obo a wo ma wo to container no ena eche wo se ne ho ache nti ton na se sika ba wasato wa de ma wana pacho enti sa ekwa be so sa tamu no na ne ho be kire no ena o ma me ko ton container ne de sika ne bo ne besia ase wonya sika wo de be ma me sa tam na o ka se ko ton container no na wanyema waburu wa ma asam no emoja atu na nu asie enu achi e market asam no kra ba ma ne buru me buru ni de bebre na kan bebi sa wo no before wo koton container no na watwe prado do asa ya ma wahunu ma wa form de market doors ne me di mani hu market no di we di okofafre ne Maa Akos me say before wo mu akoton wo container wo beye mu adwuma di sika na ma no akodie no na ma dodo asan no wafa before enya after first wo ho dina wo ho princela wo ho nana ma wo ho akwaginia wo ho plus ebi wo kwakro ni so me yo ho o ka kro bi wo kwa minnimu no yo wo bubo nyina ye mprafo ne mprafo a me do mani hu Akos nyame ne me dance ni eno mprafo we nyina echi wo so ye mpra na wo ye full chicken we are side check and a full chicken wawaro bacho da bi menyam na so kwa wale me na papa mo so ontwe ma me nwo no me wo wie wa nkwa wale me enti madudu we nyina echi ema wo fa we nyina echi bura wo buru we nyina echi wutumi se nya nimu do nya nimu gidie ekoton container no e discane ma no bacho wo ma ne sen me ma ne 1,500 me ma ne 1,500 even kura no ode me ka deda ode me kan kete bi wa ha 100 series 200 eno de na me bubu nkan ba muana na me de ama no na me expect say ode me sika be ma me wonya adwuma oye adwuma oye adwuma be oye loto adwuma hot oye loto adwuma okay enye the same akoto na ekwo han dan mienu mpacho no a dan mienu okwo han no de den dan mienu no okwo han ye no okacha me mpo na menim se wa han dan ni mienu fe da opie kwada abonten no ene ma me ko hu se me teten no me ko hu so ko wura efie ho nom ena me bisa mu ne so han dan ne kransa na wo ba krom ha wo be ba no no ko han ye because me ne betana no want me fa ema no emba ho me ko bisa okacha me so de ne sika kogu ho nom wa han dan mienu ho no okokra sika wo kra sika ba ko wa dan mumu na mo ba be dan wa Jessica no ho abeda dan ni mu ade wonu na tua lotofo ne ka like obi di loto a wonu na tua nipa kra ne ka na ono satam no wo office kiso abi o mu di a wo be cross wo ne ho nti di a na watua wo ka but na ye ntro because dan no neska gum man ko wura dan ni mu man ko wura ho e man no do mo ko obo fine e de mattress bi ko to ho
o tu ya no sesa sa no ma ne di ba fie ho no obi a o sisika na odi gu ho no fine ne sa mattress ne kopɛ de o ma mpa mbua aya kuma 87.9 na maybe say okay yenhwe se ni say dia time a otumi high dan mienu but wo kasa yemu no na wo say wo be hia no no wo ne hwe wo fie no obeda ye be ma wo tumi high dan mienu diska gu ba akum no oda ba akum o se dan na wo betena wo so ma me hia no na woni ska tatam no onyanya ska na fe na loto adwuma no wo ye na woni ska enti mi damu no obetena enti a kire na menyem ye na me nya adwuma biemu no a oba kofo odua be ye loto adwuma sa atam no na wonya sika obenya sika sa entamu no onya sika odidi loto na ade sa atam no kakra ba ne nsam no na do ko han sa dan mienu no enti watena wo so mfie anaboso mesen ansa na adwuma ne beba kakra enkokọ no de otena me so boso me nnan boso me nnan na chini no de ko han dan a obesesa be hitine oba afofo ko da ho no mo no when na hwe no boso me nnan because oni abrant here wo beso panu no akobo bra no oni ba bi da na mami misao before wo ba be hia no enti oka se woni ba bi ti no wo nchen ene wo beta boso me nnan no ona dan mu asa wo be hia wo se adwuma wura na han dan ama wo na omu di sika gu on pese sika beba be yira na ebe ka se ye wono a ntimi ma ne meda me nchen enti na adwuma wura enti wodi woni kwohwe because na adwuma wura dan nim ena na ne ntade ne mpaboa ne socks ne shoes everything ne TV ne bibia ne nkonya egumu ne TV ne bibia de no ose first no han dan okofo duansa na wo ba nkokọ no nti hwan na sa TV ne no ma ne gu ba ne ntade ne sa no ma na wo ba nkokọ na oyisu de na egudan na adwuma wura na han ama omun na boys ni ne edam wodi wani kokohwe mpachan wo se na niema gumu no mpachan me ne ko ho no mko hu ye se boys no obi atade sensen ne baby etu obetra wo so no ede na wo ye ma no wo na anu aduane wo na to cheche ye dia na wo ye ma no obetena me so anopa me na me ma na aduane awia me wo na me pamade me wo adwumam na me friend class on hia me kwa no onje kra o se awia bo me ntimi na ma tutu mi store mu anante abafie de aduane abre no anwumire obefa adwuma beba no na aduane ayo bi okwa ye de koma no wo adwuma mu bi wo ha me ne me ma nya ne sika once the lad be kra wantua bi opem so di feel desperate pebe ma like na ma me kan sa wo ho abo ho so wo ti wo koba wo hwe se be me be ya wo se wo bi afra wo etu oba wa kwam na hu se awrade we de mi kunu na ade na bre mi ya na Maa Akos na me hu mbo me ho so ye but na asem na okan ye na ma minya ne mu gidie oka che me se yamboaboa ye ho na onya sika wondi mi hwamo ana me so mabo obi pen no kwale nyame anim nipa ne nya ba bi gina ye no wanyimi ama oye ma ne boro ne me kora me ye ma no eso te na menim se ono susu nya sika wonyimi ma enti ma me yi makoma mu eye papa ma no enti no asem momu aboa mo ho Mpachan. Mpachan. Onda na won boa bi. Na won boa even kura say do weekends na wase ye nkwane papa mu a. Sika ye be yusu ene lol bibia ye kwane be nu adweme ho na me na me yi sika no. O papa ya awe, ese me na me yi sika no. Me gidi pa. Me gidi. Sister. Me gidi. Sa papa no be hwanya me o hata so aka no kwale a. Papa no bokura ka cha me say, ne me ne ba ne ye ne kura no. Eye ne fama wo hu ne wonya ne ho na sasa me ba ha ne nya bone da bia me ma no nko ha ene ye bone asem kam nsem da nti wukunu wo mpran akoto otwafa ho yi wo pa che se wo de wo twafa ho da Maa Akos ma nya bi da because me nam ho me nya obi a me ye basa se me se me no na etena na me no na etena anya se me no te no obi mpami o ono akoto no kura timi kokacha ne nanfofo se Zelia de no kwale nyame no oponi onye ni na achi no ukope na obaye yewo openi wonye nti de na wonye sa o se me twekora me pentokwa me hu se oye masem a me koma won na ade na de no ma oye masem akoma won oye masem na Maa Akos e masem na woye no okoye ne masem na no wakoye keka me won nsem ese akwala no makwanyem prinsila ya me kana se oye ma me buro ni mpo mi twaba buro no twaba buro hwan prinsila ne hwan wo dwuma po ho no kofo de dwuma po akoto mpra ba ko oh because of say akwala no akoto se me anyem na me de abeche no na odi mi chi krom wo we ne be hu me na obusa me
akoto sa akwara ne nya na princess say enti giga me na me say se wanko ye DNA amfa resource na ambrɛ me ama ma hu se me kwanyem ya na me de be sha akoto a anwumre me ne mfa hansi ha ɛna me boro no me ka se ma mboro na me boa ho de pa unu ma Akos na me ade wo so na dware no wo ye de wo ye den try me ya buzanga ni okay na bra wo hia akoto no edi say ansa wonyim because as wo da wo te say akoda na nya ne dia wo hia no no nya say ansa wo fefro me hia akoto no enya bosumi nsia ana minyisa akwala no abusumi nsia ba chan na chesa wo si wodi bosumi nan e wo wonchen ba chan na abranti a wakohia no waka che se oni hwe wo wo dan mu no obeda ye wo na wo to eniema ma na according to wo mo no aduane de ma ne de adan ni wan twen kakra ansa na wo ne na nyem na wo bi a wo ni hwe no a wo so wan che na ne wo na abehwe no asa hwe wo ba no ana ma Akos nenta me because atam me kasi na minisika na me boa me kasi na minisika sa atam na ma din it's tro no sponsor no because I am a one abranti una wo ko mimi hu ne da wo se na wo ni hwe wo beda wo dan bosome sen bosome nnan na wo na wo yedan me nu aduane mani di ye bibia ma no enti den wan twen ya ma no just one year okay ansa wo kwanye mama no because se wo kofa ba pani abeda wo nchen so ti ase wo be ye oba pani na wo san kwa kwanyim dia ma ne ntentem me ya sure se na nyin se no na pa obi dia hye no ma Akos kanyankopon kura embrema se wasase we so me nkwanyim mfa nhya akoto da ebia no ye hot ababa wa bi slave queen bi a obedi di atam no wase sabre no onyin se je no wo school na wa ye hot kura di panyin se ne di ama wo bi na boy ne de na teacher ne de na ho bete ye ma Akos se nka na nyin se na abo me so as den tam na me wo sika nka metimi akoyi atu agu fa na bo wo form akoto ne bo me form wo ba nko bo be ma form akoto ene bo me form na pen pa na me ka se me mpena na me boa be ma no woni so obatena wo so ato aduane ma ne na me nim se be ye yie be ma wo fa ma bebre na akọbu ho atwede e de na ade pa no we did know Zariatu e de na wo de pa no kama ntie ma Akos mi hu no na akoto ye be ma bia no obre ne ho asentempa no na sa ne masam ne sa no ma basabasa no wa anya ankyere me ti o se ko nanim ansa na wo ye sa no ma no akyere me na ho prase na ne de be na ho prase na ne de Zariatu ma Akos e bia se me yale ana se bibisa de we obe show Karen na obeye de we obeye no Karen no menyanti ase because Karen ne de me na me de sika obefre abisa ohun ye ade me nta aduro mbre o menye o saying de me obeye no woni kapre tisika be na no de to aduro na bra ya me do be kwa chiro because ma Akos tell me something tell me some be ma no ne hwe ai Karen ne de yan pay ni de na woji every week bia amoji pay but o se enye sika kese ma musa ne say ye 1 cedi say ye 2 cedi anu de ma mbusa no but ne minimum say every week bia omusa ka mu pay take Karen no na wo kana sister wo be sa kire me mu biem Karen no na de care wo a enu nti no wuntine mu jai no ene san kire mu ma Akos na tie ne say me ho fa me kura na ofre me wanumado wa ye sen na edru weekends a ofa me ye pie na ade ofa mu pie am ko edan ba ye pie ko ba bi kwotena ko bon komo na ade di nti usika na woji ana sade na ade ba se ni enti amede na ba ha no se o papa hu se ne ba na nya sika nti wa pa ba de na ma no eso o ma ne ba ne nwale me ne o kyena ka ho me kan so ne ba ne de me ka me be 1500 no 1500 na chi me be ton entade no me ton ta o to atade no kwa 500 o so wontua Hello agoto madam that's saying na me adumo madam na agoto wona wo ba bi atimi age watena ne demo bra woni bie boso be nan atoma wadi tobo sashos show to shu show na se waso benya bi a wuguma so okokan ya wo papa pe ba e de amount
in fact asem no eye me dedodo akoto senatie Madam, na me num no kwani. Ye di ka me tia wetie for ene wapan konya for amoto no. Asem no enka me ye obi a meka se me nka ho asem bia. Won oba na oba bet na won gbegbegbe na oye ho no mo no. Ye di kan me nfa ila mon konkoko social welfare. Mon ko di mene ni me no fast me di fo a mon flem me ba ho no. Ye talk to second one recently one for the make up to opopo dia hanom. Asem no dog to for the sia ho no. Ma pro ma bo mama ne. Amusimu pemu techre ma momla dog to ho no. Because ye kra just to fire so mu si ono ne na mfo na betwe ne ma se onwale ni biom me nja oba no me yi ne ma ntungu ye ka ban e ma me ne na mo ho no oso onwale me wa yi ne ma fi me de one ne na mfo e wo dog to hanom tumu pa mo fe ko fo dia dog to me twan tra eye onu ni mom na yi wo ne ma to aguo na mom na eye wo papa e na pe ba dia ma wo apam no mame mu pa sem no kra jobs wo honom nkoko social welfare I mean jobs enim ensam no mu nchen wu ankasa because I know say jobs no mu ko ye no mu na mu ko bo mama ne ye ena ma wo mu ko dabi ono de me ko I don't work mini jobs no me misao me pa so utie me madwuma nko ene wo mo nso ye wo madwuma nko eti ma me no ye madwuma no ne jai say kobisa wo mo kobisa you wan fa wo mo na baye say wo baye no say bia drops say ni say dia then I know where to go but obaye no bo akoto Ghana ha no mo eti akoto de me say wo baye say wo ye bi dia ma pen wo hia wo na wo ni bi ene ono aboa say wo yi na ma me say ensem na wo ka no bi o a me nyintum say ena asem no enokre no etie nukre wa asem we mu se oba na wa ba beta nu chajele etu no me hu no bi cha ni se edina he na mri ni ku fi se me ko wale no enke na mri ya wi asimo ye de no be ma be na obenya oba ka so kwa ko wale no wona ko hem penifu bi o mo ni nkofo awo kra o mo wale ni mi ko fi na be ni mu kro nko ne papa ho ni no ko bi ye ko bi wale se ko mo de ma ye kra ta na ni papa kra ni mu hu bi no se kra ono oba ne de ba ya matwa e si dem ti si amene mo kasa ono ana me ma ni asa zelia ye ko wale entoma na nyame na me flow kona ko he dia o pe na koto e ma papa kra ka se mte kwa na ye nyane cha ye ma lesa ye ko plenty so na mte da oba no me ko wale no okay ebusan fo so ma te so na me de che me yele aso ye me yele no me ka se me ma me so pam no play me na me that ono ne die no dan fa lesa mantini papa mo kura anja wale na ntum ho ye ba ko mampaba me du ko me fie because you say aba yen me no bisani sa kula no kita no de na ba o se wa kutu no from the one I wo na me ma me de ne beto me so ni oba no ne ma me aba kuru mu aba ha kula ne da then concentrate to me ko ya kula with three operation bisani na busia ni bi aba ha da me na tra dem abeti na nse ya o de me ko do ya ye ko ya na asem onye dai wo se ye mu papa na o de aba betina ho no o se wa ye bia na me pen fine me so ma ye bia ma ne pen me so me no aba betina na wo me hu kura mantra onche na nya se mi ni dan but ye oba ne be ma ye hia ye pese ye bo abra ko ye nim e na me betina onche no nche se na mi ni dan na me da bontin on so me no aba betina me dem 2 years ni ko 3 years me na ko gina de ata chire bi se ona wa ye mfom so I was so June phone to autumn. I'm a me be man aka kesezelia. Me no na piu, enye bisani bia na te ko papa mo na ko penti ko no mo ko papa kese. Yes na wo ye mo no wanya ade. Omo fa obo na nche bra me kuru mu ahin onye ma wo akra nim. Mi fi ura nim. Oye kukuku won de oye gbegbe police station bia no amin ko bi da okru mu a. Mi nti ya transfer mi fi nkoko de me ba ko fudia nkoko social welfare. Mama my ble me India me nye plebin oba na mo pa meboa what was it we see oba na mo abre pa Zaria tu after said ya ke one me tine ya wale ne papa adentina asemba na mafumwa utime fame ko me papa ho so fele me papa ko bo papa man ne no mo flin kisi because awale mu nsem de me se busia mi nu na tinaka
but onya se na o sabi o mu ni papa ntina me kan che ko bu papa eni nti o bu papa ni bu ye ni mu ase ebu ni papa ni mu ase che nti asemba o nti me fa nko ne papa mo ho o papa ka che no enya ba so unya ye ne ho ade no enti me amaso enti me amaso ni se okoye le se na busiafo ka se zelia ganye no ne papa no ni kura wo mu se o nan kasa ne papa u na ne papa nua o di ade ene o ma me bisa ni se mene ne tina ye no na ye ti nkoko mene na na ye ti nkoko me ba bi hu na anse na me kwako wale no me de ne ko kire me ma me wo akomu fie e wo akosu mo lai so mene ne ti nkoko ma na ma me wo wa ma hu ne ma me do ka tensa wale enya ma na edi ti papa na be di ya wale den ti a one be ma bi atna ma be ma na wu ti o de me ma me hu mi a me su me wu sa brankoko be so ni obi ntna ma ni pa ni wu ya Zaria brankoko be bisa se oni obi ntina won kokko mo bi ti o ma ni papa ntina me fra me nwanwa eti ekọ ye bi ti o mo se ne ma me we no mo se me ma na dia wale ti se wo ko ye o le se ba ye o no ma me na papa na po wale na ma no eti ni papa na se ma fom na ni papa na o se de me ba o se ma be bu o mo kwasi ase me be wale ne ba ma wale ni biem because ne ba na ye le enti Zaria to na ye list agwaria won list de ma na nya na busua na ne papa enye na busua na ye list ni ma me tina wale na ma so kama wale no jina so kama ma wale no Zaria tu ma wona wo ye list de ma be ma no batanyi obusua ma sakoto kasa nyankopon be tua ne kapa na oba bre wo bodua akoto kasa oba bre wasan bodua san ma obra akwara no akoto aha wo de me famu no woni ni ba mene ne wo ba nso akoto ma me dia bo tenti bebre ye dia ne san free ne dia bo tenti di to me so ma list no why na ye list ma na tie ne se me koye no o se me kwaje list mbra me kwabo me papa ma ne o kwaje list o ya da wale na papa so me ma o list dia o se me kwaje list mbra ena me koye na me bo me papa ma ne ana o so no oni ma tworo enti me bra bi wale na nsen ya ono ne echicha ni me kwa no tworo ma me na me fa mbra mu ne kware nyame anim ne me koye na me bra ne tworo enoma ne ma me no me ba na me papa ni wo na me papa ekoma sarachi na mbra ne so me fa nkom wanya atwo ne de asa na nke ye nofo eti wo papa hwebu niema mo atworo ano bia no kwanye papa na nhwemu ha baby how na tia ne se ma ko nke ye nofo kran kasa no man me papa nsan nim ka oba no ene be oba no ene ni nua ma na mo wofie ti se wo oba na ye be walo ya mamremu na wo oba na ye be walo wonu nua ma mo ne be charge ma me na obekwa kohwe ne ma na wo si wa ku obi a ne titu ma ne nhomani ti wan bi na na me se ma me akum obi akoto me se me ma me akum obi e wo mo se me na obi atena ma na wu ko wa ne dia se di tie bia ye be ba na dia me ye anya nkokwa nkasa na me firi mi wo adima wo ba nkokwa be fa ka ba adima o ye mombra be bia me ti bia mombra hapo obo cancel me de bia se eh yo ba ye we go ti me na nete wane say na pa ko ba wane say akoto wane say ni amede ye wo no wane say body o de mi akodo me wo ho kanta de kame enti mame hwe na wo keka eniema bi se oba no ne niema bi a wo ye onko dwatoa apart from e bi a list na wo mo ka wa sese no woni ne tren fie sei but na like mo tren pre fie sei what be a tempna I feel same like what na fie oh yandi 8 months kwa na me ko ata me wale no okay e ka me wonu wa de boni se me be ni bisa no bisia no family plan se no me na me de ko be se so o me wale na o yi a me wale no yi ya me ko fie bisa no se me sa o ani ni ni sa o fan kro na anya no was family planning ana wusia no wodo no apeso worry ni nti uma ni yi ya dieti na ne wanyem wo wie ya wo si akoda na nya ode yi ya bi me ka sa planning ya ma me yetimi cha sembi edi bia sembi ya woni o ti wo se ya na wonyem wonu kuno to dem a obema be tuma to grand cross fe you ni then eno ti kire me mu dienti a wo hwe akwa no ho da resa akwa na nya ode wo kire me mu na ye nti ase oboa me ka se me rapela and ra me do mu tika odo so de me ko odo 2 months ni abepa na tika to to mi no akọ 100 o ma fe no ne papa de ma ne ma tika no no be ra pala no
Enye ho. And make a say, Juliano. Can you bear 1 year with you can and put to them a day? The fact of Apolano, Bentia, and yet I mean, you have the Bianca and Yamasa. But it's Mika, Mr. Fadi, Bianca, we just send this up for Bia Sembi Punano because was a working catcher with girls. Wouldn't it? The no to them. After I made them, I know the Sanami Musa. And now, I mean, you have the about Juliana, but when you see Juliana, Cabas or Muye to pay for. Then I mean, Otroko ran and also a ceremony, not that kind of one of the bomb, and I said, I'd be anytime. It was a cat, and then I'm seeing a funny. And also, we have to grab the light, will be in use to make for the photo. And I'm a catastrophe funny show. Now, the soldier, I'm a rank over. For the Portland, I them and Mindy Westy. Now, may not mean that the person will have done more, Mamma, and I'm a corner of them. They will come and tell me. It would have told you that because the Latin time and on you to at the mouth with a papi. And not behind always when you put in a phone, a whole man or a hand kind of man. You find who say, or the man, you want to be there. So only when you may have been who hate after one good and no back to you. It after our yearly on one you go to a drama or it's weird that you are with Nakasani and back. But this kind of drop in a to see them in another time. Because my own book for the Doya may alone Yaman. And I'm a man of fast dropping or being in your mother do. Also, I know a penny funny of phones. Also, I know a penny funny of phones to say. And every man is just all here, the animal 1 year. I dare say I'm a good Dano, they are missing in there. The kind that or boy and a man is too. So that kind of no going a coupon. Now, no need to now to go Diano to the boy. Only some of that, yet, no new man is so more video now. I didn't have my father, I'm out to you family planning. When I was now be doing I'm a little tea. There one man to and I didn't report those Apollo who stand to tell for years. After booming the urban years, my mouth about question. Why when we come and play years, you know, for years, my boy, and then why are they? For years, man, I was down, but what time did you put those to send me and a back? I'm an owner to them out what you find. I'm about that came and then 6 hours. The prayer just to walk there. Tell all the moon to make a car and no moon do it. Mammy can don't you come in and me go in your mark or my admiration. As you might may have a can of the Duma say, because you are bought me come to more than you may say, or Bomia or Yemen, man, and I'm a friend of others. So I'm not move because back and on next year. Even though only you know, you can't go yes, my face. You can say my about 2 years that we must be that or man will merit on condensed topic and I tell us a brother. On your Jumada, you mean complaining to or Hammy, or Yemi Sega. The Nia or you're going to summon a nail one. Now you're talking for Panama Pamoto because the message Mabana will down with the afternoon minimum to any I'm going to bear day. Oh, yeah, listen, a prayer watching on the papa in your problem. Oh, yeah, let's read the meaning of the enemy comes to the panic was good and new market, was good on a book and any market. Almost then a lake, almost play him to be a least with you. It's young, the young so for not a Mewali, not penny, not a Mewali, you be a man, I'm not. Your papa and I see the Fabia Coy, or this or dear. And they say a man of right who are leaving. It's your own GDPR and them. It's meant to be quiet, no man come with you. Because my bow now is a bow, a better mamma, bribe, but not at our Leno. Oh, just because the last about to put your bed 3 years, the bush and near the time thing. The don't blame woman, Diana, 3 days, I make you. 3 days, 20 and 2 months. The value for that central to my employer to create you. Who you to buy no? The bank after them and UMCR, the bush for private players. You say you play a big ano. You play a few, let's talk to my bow. I will do a car band and train. You play a Mahahima and for what in post banking. Then I am some friend that you can have a bush back. When you are back to play a penny where he now, or no dinner about the most of the
mo fa ni sɛ ne maame ba kuro mu ano ma ɔba mi fie wabɛka kyerɛ obi wɔ ha sɛ ɔde ahoma atɔ me nan obeku me ɔba no nso aka kyerɛ sɛ waku obi pɛ ɛna nso sɛ sɛ manwale ne ba na sɛ obeku me a ɔnhwɛ ahoma no na mewu nipa ne wɔ adankofo wɔ ha no ma ɔka kyerɛ mu sɛ ahoma da no me nan na menim ɛkagɛ ɔno mɛwale no ba ne maame aputi me challenge sɛ manwale no ɔka kyerɛ ahoma aku me sɛ oku me sɛde oku baako na ne ba ne kaeɛ a mene ne tenaeɛ a wama yɛ ahu ne maame da minsa na menim ne maame te sɛ ɔde me kɔɔ sɛsia wɛsɛ na wo bɔ ne so so ɔmfa wo nkɔkyerɛ ne maame bate na ɔmfa wo nkɔ ɔse ɔne bɛrima atena dama bɛrima no awu ne maame bɛku me sa na ɔno kɔ ne maame nkata but wode wohoo no no wode ne kɔkyea w'abusuafo mede ne kɔkyerɛ me maame wɔ akwamu fie nkɔkɔɔ to akwamu fie akɔsɛ mu adɔme brigati nudu sente yɛtra hɔ nom nyinaa bɛ kɔkyerɛ maame kyɛ no a meyere nie mede ne kɔ onye mu kɔ akɔtena me maame nkyɛn bɛyɛ 2 weeks ìgbà tó ọdún ní akọni maa mi fi dàbí ní ẹni maame dan yàn. ẹnna mẹba so ẹnna tẹmà na wọ́pẹ́ sọ yẹ ni wọ́n adìẹ so ó tọ̀ ntoma mako sẹ́yìn. mo tọ̀ ntoma ọ̀nà ọ̀nà ẹ̀kọ́ tó tọ́ ni ntoma ni báyìí ẹ̀ mako sẹ́yìn ọ̀sà àǹtẹ̀nà lace àǹtẹ̀nà nneɛma bi ni mu wɔ hɔ nom ɛyɛ nan ho nneɛma na ntumi nkan ɛyɛ ne nyinaa ba obi a wɔte yɛ de wale a wɔde baayɛ etu ne nyinaa. ɔno ne sika ka ho anaasɛ wo na ɔma ne sika kɔtotɔ saa nneɛma ne nyinaa. nokura ɛwɔ mu ne sɛ ɛyɛ awale asɛm ɛna ɔno ho sɛ ɔkwamina sɛ ɔsɛ ɔbɛyɛ si a mesi ka nsɛ bi na yɛma no nyɛ si ɛna ɔso wɔ sika bi da hɔ wɔde bɛma me na memfa nka ho ɛno kora ɛnyɛ sika bi a ɛso bi asa aba sɛ ne sika na ɔse ɔbɔ a mede bɛma no ntoma no wasɛm mmienu afafa mene me nso ɔba me memfa menhyɛ ntoma taadeɛ mese ɔnsa mfa deɛ ka ho no ɛti menim deɛ nti a oye awaleɛ maa mi ne kuro mu sɛ ɛnyɛ gidigidi ɛyɛ ntoboaseɛ akorɔkorɔ sisi a mɛmɛ yɛ victim of awaleja mi gya awozele a otuo sisi yɛ a mɛkɔ akɔfɔ ɔba bɛhwɛ mɛ ba ne sɛn eti wo sɛdeɛ woyɛ gidigidi a ɔde mi kɔ tv so ɛno bɛma mɛ nya ɔdɔ de ama wa na ɛbɛyɛ de. ɛdi adi na zaria ɛyɛ a ama ebi a ne dɔ efiri wo mu o. ɔtɔ mi di aborɔ mɛka mo tumbɔ na mɛ ntete. Mingu ọ̀nà ìyá àdìẹ ugbe wúṣẹ́ ọbẹ̀ tẹ̀lé tv tó kura mọ́ǹgì lóṣù kìtà mọ́tò náà mi fi náà mú sáá ó dà dẹ́m wáyé kọ́kọ́kọ́kọ́ nso mímu náà nyẹ kọ̀kọ́ ẹ̀nà mẹ́tẹ̀ hwẹ́ o ntì mingu náà mi wu àwọn àná nhwẹ́ o bìràdùmá pọ̀ police station ọ̀sẹ̀ yẹn nfa mi ntì mi náà yẹ yé mẹ́bi wọ ẹ̀dùmá mu ẹ̀wọ̀ hɔ ẹ̀dà hɔ kéèsì ni wọ̀ hɔ. wọ́n dàdẹ́ mu ni ọ̀sẹ̀rẹ̀ ni wọ́n yẹ kọ̀kọ́ sùúrù ni wọ́n yẹ blaki. Oye tuntun so maa mi gẹ́ ìwé kásì mi nọ náà ọ̀dàdà mu chantoro ẹ̀ṣẹ̀ mi ẹnu mu kura mi yìí mi nyẹ kásẹ̀ yẹlẹ a yẹ blẹ ẹduma nu maa mi yẹ Ghana ẹduma ẹmu ọdín yẹlẹ a yẹn kọtà ọ̀sàsì ọ̀pọ̀ ẹ̀ka nu bi ta no ọ̀soro ní ma dansi mi èyí bí maame mẹkọ̀bọ̀ bi a ní maame ewu ẹ̀yẹ yẹlẹ a náà wà bẹ tẹ̀lé mu ẹni mi náà mo hu mi sẹ ọ̀yẹ ọ̀fà mi kíkà mi ní ní kọtà ọ̀sàsì ẹ̀ ní ọ̀dí Ghana ọ̀fà ní nyinaa nso máa ń kárí ẹ̀nà àmì ní ọ̀ka sẹ́ mo ń bíra mi fie mẹ́nẹ́ ní da dẹ́m ada kẹtẹ́ sọ àmà wàyẹ 20 na fa náà mìíràn mu wà tún àmà òbí àmà màá ti àtọ̀ àmà nọ ẹ̀sọ́ yẹ dẹ́ ọ̀yẹ́ mi. àwọ̀sí wọn ni wọ́n máa na tọ́n kọ́ńtẹ́nà ní 15 million a sika no wájú ẹ̀dí àwọn fẹ́ máa. mewọ maame mo pẹ mẹ́nẹ́ ní tún àyẹ from day 1 de sí ẹ̀ ní ọ̀nká no 20 bẹ́ẹ̀ kó òbí àmì ní bẹ́ẹ̀ táàpù bí àmì ní bẹ́ẹ̀ ìdí àmì wọ̀ ẹ̀sẹ̀ mi kura mo ti kura mo bẹ́ẹ̀ máa yà tó nù sẹ́ mẹ́nẹ́ ní wọ̀ bá mi yẹn sá. eti woman zaria ntɔ ne container 15 million in 1,500 first kan ma wuni. pàtó ewu tie mi. tie o. ọ̀kasà ní kúrò bíẹ́ mi ọ̀ní mi ẹ̀kọ́ yẹ̀kọ́ social welfare náà ní maame kọ́kọ́ sẹ́ ọmú yẹ kele mu ọmú mi sá maame ní sẹ́ adé ntí na ọmú mpẹ adé àkàrà ní ọmú mpẹ sẹ́ ọmú bẹ́ wàlẹ́ àná àtẹ́mẹ́ sí maame rẹ̀ nù ẹ̀ bá ní sẹ́ ọmú yẹ kele mu fọ́ riches ní mi yẹ kele mu ni ẹ̀ nà Ghana àti yẹ ni mu sẹ́ gbàìsá bebree no onye ọmụ tribe kwa ya ma nwa ba mmemme fie a bụnụ kasị wee nkromofo oye fie obetinye akwa asọrị obeta na ezeli ntịtị ama ya asọrị bita no na ọnụkọ ya asọrị amịmị ihu nukwa na ọkwa asọrị na ọnụkọ onye asọrị ụbata kasị mpe yere ya ukwuru no ụkwa asọrị ọnụtụ nkwa obetima wale nso ụmụ amịsị emenye kremoni meji ama ne ntɛm aba mmienu nyinaa yɛ ne maame na mene ne yɛ de ne maame na waba mene ne mmienu ne ntɛm no na
maame na aguzeli awale na ono that bi no be hu se ne maame omo ano baako me no wote na wa ma miskas be ma se wa hu se me ble enti me ndi na me fan support bi dan se wa ma miska no me ye ni ma na bi dan se wa da komoda wa ye bi da se o ble me ble hu se me ye adwuma me ble enko yie ma me na wo sada na de ma okunu se mi kunu ka ye bibia na na be ka se me de wo ka e ka na wo ka ka se me de mo no o de aba police station ama me tutua ya me bi de no no aso de ateme e da ha no mo mra mere e ka dia he yo no ka se me de ne ka beble na o de aba o se me de ne ka no wa se uti o kwai no so wo keka bom no no so de ne ka sai no watua me na ka sai si akra se me de la ka sai ndu 8 million be 8 million ka na te 4 million da bi me chese police station ho no wa se wo de ne ka sai wo boss ka sai ono naka eka naka me de no wo naka 15 million container de no enye container se me o be ka tire me se container na se mo no me na me ne wo na me nim so o ye container ya me nim no kure ni eti ase na o mu twa na du so ye wo ho amedi na tu be bia ye den aba kuru mu anu ma me ne se me ye na me ni fi be bi kokko na aba kokko dia eti o mo ye na o mu twa ni di enti ono ka no so so be bo mama ni eti na o be ka tire me se wa ye me bone be na wa ye me no ye container wa kan tire me ba be bia ko no ni se me na me de me na system a me sa be kan ni container go pan so me fa me ni tu me ba no na me mo a bisa no 3 days o mu ye container ne ma because na ka ta ya no 500 na ya ka ben ni sika ben na to me ye fu na wa tu afi me ta container baby e na o be ka kire me se me o recording ni o me try ra ba kire mo me o the live recording ni na o fa ka kire yo because on na make us Zaria se mo ka na me da dodo tu ya kire mi mu den na 50 million no o ka tell me say o discount to them no me fa o discount to na me ka tell o fan ko ni mobile money that time no na ya ko to shower fe won ko kwa ma maxi entem a discount man say on ko tra me baby me tra baby me ha da me ba na me nze me ba e wo ho be fi en na ye nti me e be fi en e na o pese o ba me nti o ba na me ye ofu me nya be ba me yo ni ha ni o e na o say afamina o blood odo eti discover me na na po afu mo bi tanto ni me afu mu a me na na po ye me ko mo je o so na me na so abi tanto maka tene da o fi akọ ye kura me ni dia me fa ba ko na ma no da o me na ye me nton bi so mo bi me mo bi an su ele on kan no pe so da papa me dia ye na o fa me na tv o ka sem bi se o wi a wo sika bi e ma wo ka so obebo duasem ama wo maami o sa wodi awu me nya ti ye o bet ma bu dia tan kla tire mu ti an na de na wa ye o bet ma bu dia be tan ti ya o tro wu o ti woni so wu a na ada ti woni so wu a o be ti woni ni mo o be fo no so wi sika de die na si oh yes camera we am sika be travel ka ti obi so ere we o sika o ti me ka asa se ma ba na ko bo ere ka o pe ni so ni wa na o ti ama ye ti na se me ka ja ge ka ma ne ye ma mi su wu ni so because you am da me ti ya pe ka o ma e da me ni no nya me pe ni ni me ye du wa so ma ke cha plan so me ti e ti ni na me na o sele e ko ba na se ma cha ya na mo da so te esi ade ono ye jai dia de oye mi mi timene na me mpamo no oba dot you a o ma transport ono no so nwale mi be no ti ni ma fi me dem me mpamo no e wo so no ko be su me so ma to tonye ma bo ne ho ka o so nwale mi dio me kwa me fa ni ko di mi su me ma to tonye ma bo ka no wo so onya de won sumo me kan so su me de ase no fa ko he me ba no me nje hwe wo ne wo fa anya hwe so no fit or this tower me ho le be boa na hwe oni akwala na ombo kan so me so me ye di ma kaka de tianeka me de me wo ba nti ni nka hwe nti gina so ema me na menye asembi mu Zaria ma abra wonye mo no be ma ben e na de aduro bra wo sa fa sanyin sen no ma be ma bia mfa aduro amre me pese akoto bo nipa ko be ka kire ni din ya friend is back or one for assembly man wasi me ma me be bo na ma ne me pese opo me ma me nua ko ne din
me say ayi na be katra me ayi amena na be tamu gidi abo bi so ayen ko kuma bo so mo ne enko so amena me kantre me a me wane number mabusa mi na sa amena so won kan hwe akoto ya profo eye wabusu ani yan ko nso kesi so na yan koto snap ko na akoto na wo ka kire say even wono Zaria no be ka kire wo say bema no eya no kra na bema ni say wono me pemu aka kire wo ono aka ye social worker yan ko na mo ko kan o kan ye wo social worker ka hwe nkire me ka hwe nkire wo bema ni say ya pen ifa minimum no ne so minimum no ifa o won kokko nkokko o ma chichechiche oye ona bo ho me che say oye wan say adwuma ben oye oye wo die na oye me mpran but me ni jai bi fansa me na koto ye betana eti no oye wo mpran ba cha na wo ni jai di say sa wo koto betana me ni jai di eburu 3 months kransa na me na koto ye betana ma me oboa oni mbe ba e so me yesa pe ma me pato utie me bitie o Zeliano, why no to say or your bad men no banya send me na making a cat. But or you will be a wife to say or your good or depending will be once and no one hand to say and one my back no pen and home nowadays. Every I mean, fight our we are not saying but they never tell me them what is yeah. Obe di ya ho tene ma ne yesa aho che na wa bo me from amna wona wa bo me from wo hia me na me wo me bibidi me na me to hia utoma wudi anopa awia anwumre so be ka no kwale a ma bo pe wona wa bo me from even kwa na nsan ya me tonton tade wa free tade kwa 5 minutes wo so wo de me fa akwaya so apia akota foforo e de wo di ama me to wutia no ma ni sika akoto wo ma mi wansi di wantade na me kofa efiri akraba wo ma mi wansi di yima no wo ma mi wansi di me nko to guda eso me di ku bi wo so fa nko to da bi enye to gwa se me se no ma na wo ji ye no wo ma mi wansi di wo mu o ton ni ma na ko na de ni ma ble me o ton ma na be jusika me de be chao me de minim se ne wo be ko TV za ko ka se na ji asanji ko tena ni sika no akurasi a se wa ma me na kwala na kotra hwa na edan ene ma no de che no ananka ma me de baye me fan che no obeka no kwale a me de baye na me se ono kwa me fa me ma no ma na wo say down me kwa me fa bi mbrao me ma no ma na me ton na me fa brao fa brao ana wo sesa dia menko ekwan so nsambra na meba na wanya sika wono na ma obi ma wo do ko sa China wa na se no ayewo da bi mi ankas o ka cha me so de me ma woman bia ma na de mako Togo bai ama ko woman o ka cha woman ne se me twema Christmas ne emben me so me ha ma tra fiache sika ne medi ana me sesa dia ma me sha se tudu nkakra akra ehwo de no ma boyefo me sha se kakra menya bi so why na this sika ne ma wa na de ko tudu mi ami sika o ka cha me so be ma me sika bat wa ama me me se mon ko kwanso enko fa ne mambra container wa wo ton ye esia ya tete kura nya minim se wo ton no na enye me criminal de ko ton ye o ton container ya nsa man ton di sika no manu kwabra man ton di sika no wo ji sika no de ye wafuo wo ji 50 million no man nyi wansi de kura mfrim so be ka no kwale manye wansi di amfim nipa bua wa yinaye na wo ye boni ara nipa boni ni o de keka won sem so mo record o mo so be ba ha o record ni di dia e ba be si o se kama me ne peda ma me na kala ni ntinam na so me sa 4 years no na me mpa me ba bi ntina me pra wale me pra wale fse o papa kan tam za wo wale mi a o ensi na yase enti me pra wale na me pre ye mi sika so ba peda ma me na kwala na akura na so na akwatena no mi firi ho na me ba nkoko mi firi ho na me ba nkoko me pase me tena kura na se anka ma antana ho ma ba nkoko sa me bebobla ba go me ba ha Zaria ma ba ma so ho chiri wanti ene wa beta no nya krokro de ko hye mo bibi kaka to ho no wa no atumi ya fra kra wo mfa ma akoto na mo ho no mo no busane se fiti samene ne tenaye wa kan 100 series pama mrs Delia jifa di dwada o ye man so busa akoto anyi dabi wutumi to wo container de ma akoto bema wo ma 1 million mo tena fie se ya tena ye February ba ni 4 years ya tena wo ma 1 million wo ma mi 1 million se jifa ye bibi da
Minimum say den me so me modern bonti. Bemba ni search ya den. Na mo tra for years. Okay, how many years ni yenya. Na gel ai so akwanya fi na wenya ai. Ade hu sika ma no. Menye enso ukiteska wan fan koma maame. Wan fan ma hu na de maame. Gina so Bemba, mama say mi sabiem. Bemba 4 years on kind 1 million ma woda. Wo ba ye watwe wo bompra fo be se numudin. Ne nyina wo mo kokunu asan betra wa de ho. Na die ntia. Minimu nene sami wosika na koto eni bi no ka chama na ahumobro bia bewuro ne ho ya me mobon na tam sika ne dia ma no. Minimu dia aduro so de ope nuro so nti minimu sa waya me bibi dia e me ntimi nkire but akoto e be ka chama sizelia me ho a kire me pe se wansi de kwa na wo me ho ma tam dia ma no. Akoto so dia zaria sika dia we ya ne forgets. David ma me nya mi ono dim ne neti demo odim se me kura me yale kala kasi me ko adro me first onu hu me se maku bi o eye me nan me ko soja me no kasi akana de kasi pe na mako me nan ade abetu bi a me shempa boa ma me bisazelia ono wa boka wo me nan ho ne nu delia and for atem kakri enye ne ma bi blego me nka asembo ne ntu so kanokro because we are seeing no credit any nipa was here the nantio. Many she mauda, me nipa bonini, ukitesika, one fan come out so for, one fan come out with Limam, one fan come out mammy, one fan koto iron sheet and kobo bushi and so, or the amame. Not to say we do me mwame yamawa when it because we are not from Adabon Tinda. And Adabon Tinda. Siaka to say me on the teach mobile feed them, Namini, Nibida, on our name Marco. Odo wonti ena ne ekoso nyina no wabu na ne aguso a wada seto ho because waka sembi wo se wo nan no kra no wabo ho ka na cheso no so nye nipa bone sa the car say menjina be bia en kan cheze le ase men wale ne da ma mi ti asemu gana ha oba sebe ma yu ne oniema fini dem a ono wapamo odi ono atwene niema o etu ni be biti e patwon niema ko two niema no di pobu enfa Maa Akos mi wo video no abnei ada wo yi no ma na tu agu no video no wo me phone so eti ma me fa video wo yi no ma na tu agu no kwamnei video unim si na me video wa video no wo me phone so Maa Akos se kwamna se me na me yi no ma ni pie ya mu me ha video so ho anes sa no ma na tu agu Uti video na one phone so mami pato uti me waso mami uti me waso pa akoto sa video ya okase mi yi ne ma tubu ye na eye first one na ono atene ne ma ko e ma police for na ye ma dance ni o me ko from on be ready ajelia ne na dance bi na ma bu bi pa we ye fi nkenya o tene ma ne ko man ka fi free na me ko say amunye ma dance fi me pamu mi ni na dance so ma ne wale mi bi mi ti o ku e no me hwe na o ko ye na o tu kwan ko ye aduma e na wo san ba bi na kwara ne yale me kwa me ti moto so me ko ba mi ti mi fa kwa ne nhemachi etu ye pe na me ka ta kwa ya le kwa bi na kan no wa san ye den abum e na o ba ye no o ba na bi na o wata de ko ni me wo enye ntade akọ fa o kwan si ya yi bi se kwa na wata de na so akọta o di fi kan o ba ye ene hamburger ne kita ye ma be na wo me dem ya kanoklo na dia bu kuni po o ma fa ho me tie kan se mo tu so because you ne ma o ye ne ma na pezelia o ba ye na o ba ne asan ba na we ja wale na oku da belo wa ti ko hu papa mo e na o san ti twa bi na to na be dia we you ne ma de da fi me de o ma me tena me de mo me akoto sa me hwe wo kasa na me hwe zaria kasa odo wom Mami odo wom but me ma diabo emekume ne be kasa wo dia mami o si oni obi atena ma ne ma me so abeto me challenge say ahoma da me na pese ne ma me ni gime bo na mi ene zele aye me na me fa aye when na be ka che wo sa ahoma da wa me ka che me so da ma to me na obetwe me ama me mewu o so zele ka che me na zaria
ne maame ɔdenkra gye obi nipa ne wa hanom ɔdenkra maame kwa wanka nsi manimu ɔno ko nipa no take care of ne maame no ne die be because Zelia kesi amene mo kase asem ne da doctor ametua me sika me ntua doctor formula meche me enye for so oni obi wo a me kwa wale ne ya oye kire me nyina nche se Zelia ya wale ni ba Waba watumi age wata fie waba watumi ashobere mu aden die na che se wonye wo ba ye wa ye nyina ya boabo ye ho mesime yi ne pie me wale no machine ni wonyam mesime na wo kase wonye ba ye wore no na me che wo se obabi okwa ko hia wo chire wo ka se ne penko wa ye mi papa enu ncheche last minute papa wa ye mbekume obia won sento e wo baby a yetete wo akoto e wo baby a yetete Zaria eti e up to you say wo be training Zaria said ye wusi pe so easy krampo easy kran na busuafo na ye man so train o mo peto mo pa enyema wo ye kwa asaba mo fie papa se me fa na ntwe mienum la wa me ba be wale wa mama wale wa na wo so mo na ku na ntwe ma to to ne ma ntia me papa ka se akoto fa na ntwe mienu bra na akoto tie na me nkasa ntia papa dimandi na ntwe no wo ba fie obi anje na ntwe me papa ka che wo se wo be wale me na se o nwale me wo so wo nwale me ne o chena go na papa se sa de wo bu me kwasea emprenu ni se kwa wo se me kasa me baba se wo bu me kwasea enti yama mre mu no wo betue na ntwe ansa na kwala no e be ba be ye wo dia obi anka se gi na ntwe efiri okay enti ya me wo dia yan komra wo mre mu no wo papa mu ni se me bu ni kwasea Ghana ha to ayimfie ye kire tumi court ye camera wa mama beto ade wo mabusu anim na ade ntira na sata mpa awale a o de lesson e ko papa njira lesson so aka se okay ya ba ya fom so dia ya nya na se na o mama wale me papa nka hwe me papa nka nche so on pene enne ntide se kra ye tena se wo papa kasa me ne kasa wo papa nka se wa ye bibi ma ne ye ne ye se wa on ka da Maa Akos enne ne 3 days ajo da ye tena se munim ne nti kwa mama de ba me papa busa ko toni na busuafo ono enne ne papa nua pani ne ba ye o papa nua pani ne de o so mo ba ye so mo besiesi awale o ma mba so mo besi so papa ne kasa se on pene ne o chena ka ho akoto so me papa busa ne 3 times asi me ba no ba wale na nwale no o so nwale me sampres na papa se on tra ma umu ni kwase ampre nu enti sa dia hwe na ntwansa no kwala ne ba ba ye wo dia me papa nkan bibi boni bia wo daddy me ba se no ye anona ono se ono papa so on pene ntimi so me akoto wo pe no Zaria me bi so Maa Akos na me pe no wo pe no me kana me fa na me say se na de wo pe no aka wo so pe ka ate ase na wo pe no ntia me bi sa se wo pe no ti ameka na hai dan ma me na kwala ni ntino na sume enu ntina me do baaye ti ameka obi ani wodi ne sa to che ne papa fi me papa wa bo me ho ka se da papa ma bo ko mo pe na ntwi wo wa ye no e point na se ma o me ku ni da ka se so ma me ku obi no enye ma mi yi wu ni ma mpi abonchi na wo fa ko ba na wo nkokolu awu e na ho na no o tefi ni mi mfa ma mfa sie wo kwamna ma mfa sie o e di ma se o ma me ne ku no ma mfa sie no boy ne yale no na kwamna ne ya madamfo boy ne yale no no e madamfo o yale no e madamfo ntu akotoi ntu obefa me ne madamfo bi pie ye ompona ne yare no na akoto madamfo na o duebo hobo mu duebo hobo asase o se dey na my door san na madamfo ne ka chane se boy bi amene ne wo ho yale na ade ade nti boy ni wu ye mo yare kan aya kan o kre na o kwa na o di ka plapetu ma mo tre bu ma me a e wa amene o tinti na so wo me no ti no te na me ma me kwamre atwam me se ne mi hia na mi hia ma every one mu ye misika se enya bone so se enya me na me beti ma no pe na de ka tro mu se mi nwu hwe ma no ye mi nwu hwe ma se entre na odi ato me so no e ma bufu enka won kasa wo ama na wo mame ma se bia ne 10 gram na wo kan nti na wo na akwaji akufu adogen no mame yes mame akoto wo na akwaji akufu adogen no akofado na okase makodi ne ge no Zelia we mame eye ensembe anya na dabi pamna
ayentro na mid kate afia kate wan no me ayentro usuba nyanti mi no wo ha do bi anim ntu ka sa ma jamanfo se mi suba nya ayo baba ko na waso ko fanya ma bebre jaman na wo ye ma ni wu ya no di na ya sa na wo fa be ma nya nka dina nka at least kono na na anase fosi anase presla nso mu ni achi no na wo sa twa fa ho me mi suba nya no eni ma he na wo twa fa me ho a me no tena e ma he emahi say mi suba ya ka ba ko na nka ba kwa fa mi si mi si kama me okrawa nka sika ya oken o de abako to akra ma mo dan kama wa na du bebi na so o ti ahe o ti ahe omomla o na se onji biem wo na se onji ma me kada bra o jiji o tuetue sika no wo sa kwa me na ni ade na wan kwa ma politiko na me se me dey sanisia ma me koye me kwa ba scan ma fanche no beba na wo de ko ho no na wo se de yin ni eti na de ko ne me de ko ho no me kwa ka cha mo say me ne nete e na wa bo besia wo me ho me so se ma na age say me pese me ye adwuma kakra o fa me sika ma me o beso de be ma me kwa ka no ne me ntokwa mo ngi me sika ma me eti no mo je ma wa ma ne na tra na se na wo ne na jai no mo ngi sika ya kwa ka ye na police woman na wo ho ne say ye wo ba on payment so 20 wo je 1000 wa ko to da ma me de didwa e na me je pene ye sika no gwantia ada oba so ba betia sika no ma Akos ampa Zaria to me nyiwuni Maa Akos mo ba se mo je zile kanto ntina me dia me tumla na ma telesie no me se mo bra dia ko dogs so mo na o dogs one ma enye sika na otamakola ni dwane ye enye de be ma otamakola ni dwane ye ni haidan ni ma wasa wo se ko da ho ma ani wada me ko dogs no hon de enye se me da wale sem ne ko yo se wo mfa mo se ye wie ya ayi akoto sa fra wo a wo be fa ye ti akoda ko bia mu first na me ni se agensa cha bai se ni papa hwire gina mu enye na aka che so wo do ni se ni papa hwire gina ba mi ko di na chi wo se wo do ni mi ko di na chi be ma wonye be ma yi wo pema wakoji akufo na akoto bibia nya me yasa akufo ado ge na akoje no oh Akufo do de pato nya ye ma penyi yo na wa ma me ti me pato tisa on de la ka so ka do ko ma me wo pra me no ka so wo phone si se wu me number na one me ka ta ba ku mi no no ba ba kwa da buru ndi adi ya me ka se ye ma pani Akufo na ta is Akufo de osi de kwafa no wenya me se adafo Akufo do ge no wa fa ho aka ne da ma me anya no kure bia de la no on ka no kure ma me ya ba ma me no ti ti me ba Zaria so ho no wa fa na chi Jelia tie me ya bema me fa wati a bema emre bien si kwan se bema nti me fa na me se na wale mi no aka ho Jelia o ti o nwa emre bien si kwan no enye mra eye wa kono na de kwa wade eti emre bia na ha kwa yo fa to ju wale mi no me sha na enum ano mo yo ma sadie untimi nkotwe mpra me bro yiri wo fie no ne nya bo nya bema unya wa sadie mi si kwa se ntwempra but wo mpra twene tan baako enye baako nya mienu enya miensa ma do nya fam obuo me wo pa na me ne baka nya nya ni mu pre me obuo pa enti wo dia se me di kan fre dog fufuo no e ko ka fre me ba o me fre dog fufuo no because obi tie church TV so omo ka tem se mo pebi bia nka mo mla on kama me ne mo nkasa kula because they na ba omo ka ye so mo tie o omo ye o madwuma me maji wo madwuma nye me kan kire Zaria se wo free ha ma ne nko dof subiem enti omo yo madwuma na me ya ma mi tie dof sufo no ka ye se omo tie menezeli ante because ho no mo no mo tie Zaria ye se on wale mi tie tro ma ma akoto kanu kwali o ma me fama ni bra enya dem enya de ya mi enu ebenu ya ho eni nsanto me so oni pa ben ka so osiesie ye ntambe nipa ben eye nipa ben na man pre bonidin omo fun de bonidin agoto mame oba se me de ne ka oba ne pewu ja no bewu na ani obewu mom because when family hu ko sha diwe ti oba fie no one Ghana ano mambra ne de ka se bo one so papa mo ni hu se ne mabu kwa se awozele abetina me che wa o papa be hu be dia akoto se Zaria wo se dia no wanyama akoto gira so na tie ne enko kwamra akoto se ne mihia e wo ho bobo so na me ntie maka me se dia no wo se wanyama mihia mi sika sai 2000 and no man sika ni kote na ntade na ye 5
ene no e container ni 15 me hia ana sa high dam sawaji sani mu fans we dey so a sawaji bi ho situation ma ka wo TV ne so say me do ka se me chama na papa e hwe mi sika 400 ene o de ma me 600 o de la 400 ene o tia meba mame me pen recording ni bi kura ba ma no o diskana ma o ka se 6 million na kan ene o ma me 6 million na me kan ya container ni sika kwa na me sika wo de me a wontimi ntua me sika wo de me a wontimi ntua entima bodi agu animani mu de ya na me se na me hia wo sisi aye o ma ya nwie mo de meba baby a wo wuti hwan na han ma mami obi che na me da kura bi aso wo kwa ka me packing koye kwamna enye me fa video ni nto so o da bonte a omo de so ya second one a o ba ya o niam anu me dem oyi no ma na gunu mi video da o chile mi video e wo dosu o pa bla onom o pa member onom don't worry akoto me ya no entoa ye nkomo no so offline na fe ye mremo na mo nsam no odo wom odo I see love e wo mu mienu nyina amonim hey oh today ladies today guys oba pa mamu ha na pom to say e jana drum na so e won e fa wie too much fa me kwen yo currency ventures ya ba na de ne ya ba no kre ukwada bi ya ba na ya ba mo pona no a e ya pomode ho nsam e na ye de bremo esan se kosi se wo beti aduro ne nka na wato bia no na aboa wo na tu ya de ase ama wo ne nya aka obi wo ho a wo ya de pa da wuso enso aduro wa mbie nanum amfa nkohye mu a wonnom da mo saafo ni ntina okwada bia ye ba mo pona no Zahara ya ba me shane Zahara G capsules utie mi apebito na nonom na entumi emoa eduro no no kwasam onom a eye ni padua ni mu adwuma efiri uti su kosi wo na ase infections bia woni padua ni mu no eyi firi ho ema wo etimi etow sanso so ena wutie me ebia wo ye bema wo dia no eye nam yade no wadi akote adane nsa egu bema ho prekese egu sabi wo tohwe ne eho wo dwia ye wo hene obi wo ho ane de ne syphilis ne bema no wodwonso ne mu ye ne ja utie me apɛ Zahara herbal mesha na wo de Zahara G capsules no kane me no bom wo de mesha no ene be me ne capsules no eba ne sa eye adwuma ten so wo ye wo ba wo tie me wo de no eye wo menses emaye bosomi na no ne so ye wo de up till now emaye obi wo ho a ne de no kura kamu da obutimi frɛ os doctor 2 years ni me menses emaye menso a menyem menso so a mentwa abra eti doctor boa me ye ma na dro ibi no mo ya no ono be bottle ba ko mienu ko ne me ensa so no na menses na ba Zahara eba me sha no enane moja no ohye tini ya na ye ka se wo be no na wonyema no afrɛ ne ama ho akwankyerɛ se be ya so be hunu se ne abe no na ebe boa ye numbers no 0246 348 334 0246 348 and as face 0248 569 335 0248 569 335 Zahara you say one number bia Zahara say ye body na di no so de yefo ne bon so de na duro what Zahara na nya de bia say ye duro ya esa nyarewa ya infections adokuru ni padua no utie me wo de na ulcer wako a enko o ulcer na ye ni ba bia wonya free ye wanum wiase nura enko ekwa na ba uwo ebia wo ba bi wo ho o ulcer ne bi wo de nakwa ya sabia ya mane nura so ne wontiapo odidi a aduane to yefunu no mu pe na yefunu ne dwa no na ne huni padua nyina hyehye no pe Zahara herbal mesha bi na pe Zahara G capsules ne bi ma mo hwe TV na duro na mama so no sei na ne kala ne tie se eye radio na wuti a box no ko herbal shop bi a eye green and yellow sana da Zahara ye no kala no etie eye green and yellow wo ya wo se Zahara fo nro no all sade no ana infections le mama me bi na wo de ba fie a wo be yi capsules ne mienu na wo de mesha no aye ni nsu a wo de ba mene nti wo mfa nsu kan se de ya na mama ko otenase a wo kire mu no me ba na matomu nkyene aka ho na wanya ehwo ntiase eye
edro no sadia me kire no wo ye ne saama ye ya ebeye adwuma e de amaw na obi wo ho a obekwa akoto capsules ne pachia ne nsa no na odi nsu akwa akonom enye adwuma na wo se moduro no manum bi me hu so nanso so no de bia da dance eba ya wo mo nom no sane e kire wo mo no wo mo de dance di eba nti wo ye ne sa wo nso benya dance ya anya de wa bia tete wo no ono ma bebo awo obi wo ho a ne immune system no wo fam Pezahara heba me shane pe ne nonom ne fama ye ne hyade wo de dance ye no wo de beba meka immune system na ene sen se sia na wo yare obu ho akakra bi no wo yare na won tia po wa yese boho saafuo ni nyina no Pezahara heba me sha no wonya me sha na nonom bi pemienu miensa ne nom menka se kotoba akọ pefetua wonsa no obu ho a ena da wo toba akọ be ya dwuma menka ne sa nkyerɛ wo mesrɛ wo ewiase wo pade yi a no waka no kora kyerɛ nipa toba akọ mienu miensa nanom na hyade kotoba akọ pe konom oba nom ba akọ na wi na fe na duro na hyase a ɛyɛ adwuma obia ne sɛdeɛ ne system no responde to aduro bia etimi ma nom ɛnɛ ne kyena bɛyɛ adwuma obi nso wɔ hɔ a wo bɛ nom no bɛ take week ewu a 2 weeks ansa na hyase sɛ ɛyɛ adwuma eti no waka no wahyɛ ne nso ɛde amayɛ hindi aba mesha eno ya malaria fever na aduro wei no obi a wo malaria enum bi eboa no hindi no tipa ye na se na mitidwa me pa mama ko nsa me kasa kura hu se edro na aboa me papa me be se ma bobi na ma betena ha wonum ye na no eye dwuma tatatam tipa ya hodo nyina eyi firi ho utie mu bia wo de ne kata eya mamman adokuru ni padua no pehindi ni bi na no nom ebeboa wo afa utie me eye typhoid fever nom hindi eba mesha ukọ heba shop pharmacy shop bia wo so pehindi heba unya binum a ebeboa wo sanso so ene bia wo tie me wo de ne asikyire yade onum hindi na ebeboa ne no wo beto nsia no masie ntu wo sugar level na wo soro ne beba fam ebia hepatitis B wo so to nsia nom enum ensa so nko no obehu sa brebo no ahoro hu nyina efini a o chese efini anwa ata brebo no ho a ama brebo no ho aka no hindi na beboa adanse ye ba no mama ko ese wani ensa o ka kire na almighty Zahara Man capsules eno ne ye nredi twato na Zahara Man de ene mema ni nyina muntie me ba mo ba wo ye be ma na wutie me a ma ka dre ho asema kan obu ho a ya kan so won to bi da Zahara Man no wo ye be ma na bi ne ho a mesrew wo twa ne o mapagya esa se ne mema nyina e wadre bi ehye ye ho obu ho a eda ne ka mu obu ho a wato bi ato ne office onoma eboa no na edro we no eye sisie mu adwuma wo ye be ma na wutie me wa ho ode wo mpamu sa edru mpamu a na aye nsem bebre untimi nkomienu ba ko no so kora wo kɔ no enkoyie saa esia no wagya mu be ma ne mu omre ahode no wo fam a Pezahara Man mama ko edro we emema no mu a no kwasem omusi pisita no kwasem me de bia me ka me se ni je wo mpamu o empamu nya no an se ye kwada asode o ye wo bi fufuro wo mpamu a no kwasem be ma no meboa no na eboa na ema no so ne ani je ho eti wo ye oba nso betimi atobi ama ukunu se be ya wa ho adwuma e no de koye to tobi ma na ebeboa Zahara Man capsules be ma wo low sperm count entie me Pezahara Man ni bi na wa Pezahara heba mesha kane me no bom na fa nsuo ne ye wei na fa mene na hwade o low sperm count na se be wunti bi nyinsem ba no be nyinsem ba o hu nsuo no agene wonya Zahara Man capsules na ebeboa ama neoma atimi agina na eye be ma wo pese wo be ma mu ye den de amsrawo ko pedro bito obema wo pese mu be ye den nkotobi sansa wono ma se de obema be si agina so no kwasa mama ko emoa eti sa wo pene sa de a koto Zahara Man capsules na be ma no entumi enyina so ye numbers no eye 0246 348 334 0246 348 334 and a 0248 569 335 0248 569 335 don't do what the mako dia won't see bia no ya de kura tete wono frɛ number na doctor enewo ebedi nkoma fe so Ghana ha de menyi baabi nya bi baabi ubenya biato
Ghana ha bebia ye nro no obenya biato nyame ensha papa meniaba wademekwa Zahara Currency Ventures fakache ya the Zahara mission in the G capsules and a Zahara man capsules and afa Hindi herbal mesha bribia me kan chem se sedrewe ye the fruit plain akwa bruchire and nti Ghana mam sanka wodi ma me kro na me ma me second story akwaba oba mama hewie yeah na ma te wonka yeah na ma within patch of me Doris Amo Doris every hin by Swedru every okay na me ne be me bi nete wa ya enjoy buy be jai be 2016 ni mu na de na so enjoy ne buy ne se na me ne menyanko ne interest bi nti na me kwatena ne nchen nti ho no nkrofo frɛ ne ka che ne se me wo boy like ho na metena no e bia na girl sister no akoma me boyfriend na me ka che ne se na me ya kola na obi ama me boyfriend oya akoda na obi akoma na girlfriend etwitwa mene ebresua esro ayana aibia no oyo enu nti ukoye woni se wo so obi beba obi me twa me ho abasisi na me ba ye beto na asem no so if you recipe bio no say you want to plot that what Zariatu free na ba Bacho me fin koko okay what the wine and a ba Bacho me da koto Godfred na ba akoto Godfred ene akoto wona adamu no we sekre no na akoto na adamu wo enu nti ye tie di akoto Godfred e de aye wo wiei wodi na piem wa akoma mu nsam dwumade so yenko na mpacho na enkoko na me besua adwuma e pon me ho me bie me shop ana me yem adwuma ana me hu onne hu me na o so ope me ana me busa ansa woni girlfriend bi ana se woni yira na se bibisa o se de bi oni obia oni basusu wo bebia ana me se waka mate me so me wo ho no me ni obia na me ni obi wo ho de bai wa film nti me ni obia ni ayi bia sa ti se waka mate na o se obe wa me ba se woni sika nti mimi emboaboa ye ho kopem se bibia ebekoyie na ye hu ne ebeye nti oba ye na woni sika den han dan me jene tra me dan mi fidi na no pa wi anwumre empabo na me ho na ma me ye bibia ma no se na esefata because na minimum sisa atam no woni bi enti one day bi ofra adwuma ba anwumre na ma ba me ye aduane se na be ya oba obenya bi adi obebe dware no se be hiti share ne bag mi na opie wamba fiada kopem se ade a chinye enti me wo ho ana me se obi a woni baabi ti na se dia na otimi be se be ana san na ma adwen mu ye me na ansa na me te se wakọ han dan e de oba afofra akọda ho amre kwa wan bom amane me fa mani hu ye enti manje andi na me koso ane ne wo ho saa te wo mo na nyinsen ne baaye na me bo na mane no odi nan se nyinsen ne nya ne dia e na me ma me nua bi ne me ko no ho ko kan ye no se ogi tum se wone me betena ne wo hwe nyinsen no te wo mu ana ntokwa akasakasa ba wo se boy bi afre me na me gusune ne wo se ma nyem na me da be hye no na me se mintimi mfo bi moja mbrel eno se da na kasakasa kom papa manim no mu siesie asem ne ma ye e ma ye ne betena ye e wo ho no ma no asan de ntokwa na de ade asan afum no oje transfer dwan ko okofodua okofodua no wan kan ba bi ko okwa ankyere me na me fa ne sesesen me nyem no me bridi ye se ma me tena asem pamade bi wo so adwane de magya me ye den na matimi ahwe me ho nti saa de ama me nko ma me ho wa kosomu na wadi kan de ma na wo se saa de ama nko tena ma me ho for the meantime na pedan e wo kofodua no ne me metena ti me ko ne ma me ho no papa e ko mabusuafo se woni ma me ni wo issue ni de ntina me asora ko ne yere dada ne ho me pese me de ntutu ye ba mabusuan me ko fan sama ba nti me mfiri wona me firi ho anwumere no ni firi wona me bedu nkokọ na agba na jo 10 na me se key no ba bi odi ato no nchem na Doris entwa yankomo twetwene so enu nti wakase nkoho biem ebia na onipa kro no bepe bema e de ma yetwa so Maa Akos o kan se me ka se me yakola nti e ho no de o kan
na ɔse me gya ɛhɔ ne mu ntina na me ntina efie na me say na pa hɔ na me kɔtena sɛ me nya akɔla obi bɛɛ den ɔbɛpɛ bɛɛ ma ama me because ade wo pɛ ma me na sɛ me mpɛ korampo a me yɛ den me ne ntina na hɔ de nti hɔ papa ba ko wɔ yɛ nkyɛn hɔ no no na ɔfrɛ ka nsa me kyɛ no ma sa kɔtena hɔ no mu na nti ɔno ɔba weekend sɛ yɛ na sɛ ɔba ne de ma akɔ gyae ɛne ntɔkwa de ɔno otumi nu me ku saa na bi hɔ na me ho apa ba ko de ɔno me ko abɔnten ma me ho popa wɔ abɔnten ɛhɔ ma fa yɛ asɔ pa akyɛwa na me gya to hɔ no mo sabada ko so sabe ɔno me bɛ ku saa no so matare me so dress ɛhyɛ me ɛno so ɔtete no opani papa pani bi wɔ yɛ fie ɔtete wɔ n'anim me say pa wa sa ati me hu biom de ane de anu ano yɛ ntena bio ɔpa akyɛ saa ne de ma sa ngye hantum tafi nkola ne hwɛ no ɔsɛ me ne na ntena de nkola ne hwɛ no me ne gyae a nkola ne hwɛ no ɛbɛyɛ ne style so nya mpra pa de nkola ne hwɛ de ɛbɛyɛ ne style me so yo mate tiani de ye wumana saa me friend na bi wɔ hɔ no sɛ nkola no 100 cities a week bia 100 no be ban nkola no me gye saa ti e fit 3 years e ba ya na afiri won kasa nkola no ho nti fa sɛ be 2 years ba ne na atia da pra ni na be gu me so ni yanko ni na be gu me so ɔka ne sɛ me mangasa me ye me hɔ ze hwɛ nkola no ma ko enye easy ɛdan ha nkola ntare hyɛm boost ni nyina bibie gu me ame so me ne wɔ batu a ɔka ne sɛ me ansa me sofa me hwɛ nkola no obi lo na makɔgye a ɔka ne sɛ me de yɛ adwuma sɛ ayɛ me ka ama akɔ sɛ bi sɛ me nda fie kurampo me ni na me ɛna me wɔ abɔnten last week me fa sɛ nani 2 weeks na me fie me frɛ bra sɛ pa me ni fie o na me fa obi number ama na ayɛ den na frɛ wo fie na sɛne sky na me woni fie no me ba panyin wɔ hɔ no na me sɛ na ɔbɛgye sika no ayɛ den na wahwɛ nkola na me so wo sɛne asɛm meyi ne dia me kena ma akɔ me ba ketua no kurampo yare ɔmo frɛ me sɛ me ba ne yare no ma akɔ me si den kɔhwɛ nkola because me kozi si a nkrɔfo no mɛkye me ntumi nkɔ fie ti me dadwe ho di na me si dabi we di me fan spell bla we me ba ha na kadodo ma bo nkola no ho de si a ne last year no make kani na abobom no mo de ebu no mo agye no ama me because enye easy ma me ma akɔ sɛ me ka dan a ye dem pa kyerɛ wa won ma akɔ wo besu aka sɛ anipa da edan wa yi mu enye easy mantem ho de me ho abon sa mantem na me won me ho abon ho me akɔgye lo me dwane agya me mba no guase pa nkrɔfo de gu mu so edu kro mu ho de enye easy ma me wo da wo baby enti be ma no your friend is saying Enoch otu Enoch ate hene ma ko ye Messi ni ba me nim kura hisi a wo so o wa ko high dan wo Cape Coast no no we siesie mu ho bai o ye adwuma ntine bi wo tumi ba kuma se bi so wo tumi ko takrade anase tema ofi hene ofi abodom kokofu okay wona ne twempena fie se na mo waware o won mpacho wan ware me yetina good hon me refi yetina good 9 years ekọ 10 years na me good 9 years ekọ 10 years na me ka se pa ye me ho ade empena twe yetumi pa ho e wo badwam empena twe yetumi pa ho wo be ma ko e ye good 9 years good 9 years good 9 years ma ko yetina hon ni na po me treasure nsem na sa ma ko me ka se me kan eni so da no krampo no me ka me ko hye me ho akonfo e wo bra me ble wo ma ko nya easy ma mi o je ntina ko hye ho akonfo because of a kaya be gu me so no wa gya nkola na to me so na me ba pani so me na me sa so hye nkola 3 a oba be se bi fi baby mba o me na me ho se hye ma de o ye adwuma ben ma me twa fosbill okay na woni be ma no ete na wonya adwuma satan na me hie adwuma ono no ko ba no say emba na mo kɔ echi e wo echimemu no like ono wo site nti no like mba ne ba wa hawa omo si ye omo fa no nti ono mpe oba ye den okɔ echi omo ye omo san e say bia o se mo si omo pe ana se omo so mu nti mi so de o ka sa ma ko atimlele mi so de me to ma adwi mo ho ma fan ye asena me de me to ho no wanka se ma no omo kɔ site de ne ma kɔ ne yetumi fa bi won completed buildings mu wanka mpa cho ne de wanka na wanka de o se mo si omo pe o se omo si omo pe omo mi emia omo pe ye ne ye se ring you krase ye na me se pe enti no o yire nam ne ye se ne pa na aye dai enti no ba wale me so yes won wale me so obeka so wotwe me ho man so analysis bibi sa enti be ma on before wo be hia no na wo ye adwuma satam na me ne obi na ye adwuma ben me obi bi Bayram Pesie e wo we Suedo main station enti o hia wo no ka cho se gya ye adwuma ne ye because obi be so pe David yes and it come nyin sen ye no me ne wo ne first born no e no ka sa na me ka so pa ma me ye adwuma nti me akra me force o ma me no wo free tabletop na me force ko to we dokun na me ya ice cake kakra e di ko echi na o ka se ne nyankofo frefre ne ka se o ka ne se wo ko echi ma nti na ye se ofere
offering say I so na me kɔ echi na me ni my skin keni or that time no nti me kɔ echi na ensa en omo ntɔ na ensa na me di gyae nti die nti na ɔde anibre na nibra bɛhye sɛ ɔhwɛ nkɔda no ma ko o ka kyerɛ me sɛ me no wa pa me tɔ person me ni gyae a wayɛ dan o say ɔpa wo say yensan o say yensan tina na yen adwin ba ko hwɛ nkola no na sɛ me man penin ma ya ntina na sɛ onya girlfriend na sɛ onya obi ba na sɛ one ne te pa dia nkola pa dia enya dia oba ne omu hwɛ bɛ yɛ style ama no nti mo gya yɛ nya sɛn ma ko patɔ 6 years ye kɔ 6 years 6 years ne nyina na ɔhwɛ nkɔda no da bi patɔ ɔhwɛ nkola me fa sɛ bɛ 3 to 4 years nti 2 years e bai no mi ankasa na me yɛ den titru. Okay. Titru panel from last year. From last year bano. Ena mi anka sama ya de ma jime ni ma mi na me hwe nkola no. E se wa fa be ma foforo. Mpacho me fe bi ba me ni jai me hwa how a oka ne se ono so oye no ma ko ehwe na enkoye ma me ena me chaye. Be ma bi anye nti adan na wantena abrante ya ho na otu ho na mo anhwe nkoda dia he no be me o man papa yi ma ko me not now from good 9 years e ko 10 years good 9 years na menti ase 9 years papa 9 years ai papa eye papa na we na ye papa eye papa dia ye de na wugya ye bi 9 years papa 9 years e ko 10 years ma ko me ni wat na bibia no ki krampo ni mo bibia enim me no what na opa me ho obedwom like opa oma wo ba nyina gwa ma me pint na ehye me e wo ho me pint me like boy ba ko bi wo if we tu afi won no phantom and cover me ho second one so na me hye dress atare ba so no mo yi tokru won anim eno so otse atare eno so papa bi panin bi anim ono papa nsa papa no so we fifie ho no eno so sa na me ka papa ko we count 2 times what at matare wo panin anim bi wo bo ma deja sa de wo pen se wonye man o se won pe ba wo tena wakotena wo bishop ne ne di nkomo ntitina wo fie adan na wonya de wo pe ma no na sa ntokwa no tuntwa anye be me bia na pesa de no oh enkota wo ebia wo no ebia wo tama ntam wa che enti ebia wo ni na ekotena ho ba but fine wo hide die the amount wo se nya adwuma o ti fie no wo hwew wo se nkotena baba bo we nche wo so ne yetena wo fie o kotena ho ye den enu ni abufuo no oba no wabo no enya no ntia enu na de ntokwa ne exactly ntia de na wonya de be ma ne pema o no no so nya wapede ye na pede no onye na sede de na ne ha adwen wasade we ho obese ko debi adio ba ne aka no fracture obese ko relationship move for because you are a young lady, you are very beautiful o wo fe etu obekọ na be ma aka cho say enkofa yonko wei wose no na mefa enu obese ya ba biem ose menya adwuma ba se no hwe okama tama mote no no hwe okama bante mpacho no hwe me no hwe okama nti na how they say ade ba akopɛ no wosi gyan ma no eno de wantumi anyai tina se mame nti se won hwe nkora ne ma ko won hwe nkora na se kaw na wo ka ne se ma bo nkora no from last year eba this year no ma ko ene de ontua what bakasen Marco from last year mo fa na go school I dey me fa say 50 cedis me pese me ho ka ne nyina I can register me check na ye ba ka church na ye be man update na fe ye de ama no wanya ne nyina akora no a momie no mama ontua be ma na fe monta tina chire tina ho ma ye na me sha papa basagili so monye adwa na fe onko sese e bia be ba frɛ no Pastor Akwaba mama jo so angel wa ene mu da TV ena koko ni ena gentle jack ena our fe Patricia our fe Katrina ana we say we wanya de abuwa zake boy abuwa zake boy emani dia kona kodo na I chat you for pole Pastor Julius ma yeah share your first and the stories about Zariatu ena akoto akoto boy akoto so akasa kama mo but I think say the best I able to me to a mouth for years almost says our first one up what say seven in ne ya no ye nyina no na asa na adwena wo fom
na adwene fo because ɔhwɛ asetena no ne abrante etia boy yi say ɔno ɔmpam ɛna wa pam ho nti mo pam ho afi de o pa sa abra ba kan no say fidika say pa no sum no but I think say as I say you too mafo oh no matter how the situation what was sound no makɔ dia no why what say no wajai say die tie bia o mabiem ɛna obi nso nto fo mo aba if it's a kobasa kodu no wadwe say o se ɛna na atwero mo no oh na say be man mo ne pam no sa abrade a ya no different ma ya nya cases bebre a e ma no say misunderstand ka kra bi ba so obeto no bo sa hwe kwa be ba so be solve no no wa pack no ma se me ko e bi ko no be to fo se me ko ye nya sa de no because what abrante what say on shara nya harmful bia say e bia say get no to no bo ase na ko ne tena se kasa kwa no ma bi wa ka twintwan on nya harmful but say get na hunu ne cast play and ama the whole thing no and o tie ne kasa empa oda so akoto oda so yada akoto pa akoto so se bebe akoto akwaduru no ebe ka oh nti yentu man for me de enkola no de ba se muti na onhwe o man de bia yen na kasa tia but I na mistakes na mo yen na ya abribia me pese yen si mistakes na so na hu say ade a wo ye eyam from so next time bia se de be ya sa wo se kwa relationship from ma unsan ko repeat because kwa oni akoto fa so amuti na ye akoto wa mo wa nka wa chese but wo na ofi say enyo bi o akoto ya wo ye kasa eye afutu akoto bia na wo de ahometie epie fie na afeli empra twense basa ma mesre e man nti ase sa o ware be ma o na woto bo ase de ompe wona na transe ka mo solve na de asomdwe aba na afi ama ware na timi akoso nti yenim ye wie be fra akoto no na afi ya finalize say ya patcho na be ye dia na ja patcho bi ama no senso sa ja wonye no so de ase ne na ne wakopa zaria to apen be bia tra na asomdwe aba na ma second story no so sister yasemi ma reho kan so ase nensem no so nsan nye ayisa ya ma no menim de nti a omo ne be ma ware a omo because ase be oni be ma yasemi pa poti pa okay be ma wonya omo baby a wotena tena di nkomo ne de wo pesa e na oso wonpe jai ma no keke ma we a problem simple ama se woni ne mamienu abegu so asese no for the past 1 year ebe on hwe ne da na say would be jai de or kase jai no and say for one good year obehwe nkola na ma wa abra be jai de na eden would atifu tie obia say benefit tie je se sade boy mu on teachers o so baba tete on tade obadwam ni ade but o ade na o tete on tade obadwam ho na say obia baby amakokwa ni ya o ma e bia baby akotena na ete say de ye de sekan asire mu ba wo hu no sa no sa unton hwe wonya de wo ho woni ne nya adwuma woni ne nya bibi double boss tena fie no hwe wo ye bibia o ga ko ye adwuma we asem we eden ma ye nanu ma no bi o de bia meka ye say relationship ana also waka ke be say onye me ho ade so che say ode no be besi na onye ho ade say wo jai wo sakofa afo on the why ho ade you see there is no sense yo kwatena na be kwatena dia ofa na so ode mi si be kwaye ho ade ene kwatena ha wo se won tena ene wo se ene hemedwa wa ha simple na mentom entos won che he ya na metena na wo kwatena ho no untontos ma bi o bribi pote wo ye no ho eboa no eboa no oba no se onye bibi a wo no ho eboa na ka tinche na mama wo kana be ma se ma na obenya na wo se tena fie na ye de mepema me na me nhwawo ono ma mema dodo o sai okoye adwuma weekend na waba ono okoye adwuma oba na obeka cha say di usika mema na wonya wei na sa chinchincha bebi o se menko na ho na obeko ene na kire ye adekodi pota we ne sa mantemo ho no bebre ye so ma ni kru she dem ono titi na wabetena patomu no ne mfefo tenant no mo bonko sire he na ni kru she dem obi kura hu ni kru no afa ni wase kire ni mu ye ka na ka kire o obi tv amase dwaro so na ne kru twamu ba fi no si ho just say ni ba be friend say ma bi wan answer wa ba say kwase no na we wari ye begina wari ye begina oh mesre ma ebi mo obi tv ye pa ye ka Ghana fo me omo nya ampa na ebi ye ba e man nya de omo ye na no ma abuse ade no na ni pa na sa soro be ma ye o ye say okonya oba foforo bi o treat say treatment we bi
obeka say me ko fa ba me so Julius mama to aso ho ma enna o ka kire wo se oba asa na me ko mu ya ma no ya meka mama we kra ma ja to aso ho ma o ka kire wo se o so ni nkola aha o de nkola ni firi me nchen a me ntumi nhwe wo mu se de me ne wo tie no enti mesra wo tie ma asem na etena me nchen firi me nchen kra o se o hwe wo mo da bi o se wo de nkra ni firi me nchen na oba foforo ba ma akwa na se wo ba beba wo hwe ya na menti na ye true ma oba bi obeba bi abato nkra mi nu no ma obeka se ne ko pesa o kutimi na oba be na ma be ma no ontumi ntina wo nko a oba ne nchen emma eniema bi na adama emma eniema bi na adama se wonyame ye wadom na wokohia be ma na wote wansem ase na wo kire wade aye ha enkase wajimi odomedodo ana be mi de oba bi mi de mi kuru de monhia mi onhu me so baada onhu de wonye enti papa na ama be saw o musa be ma dona o mkase be ma ni ma sa case we mu the same case o mfia me so mo brand doge no ama brand hwege no more than 11 years ni adian oni oba be ma kwotena ana be ma no ene no woye pacha no ja no na bra ifa no no na tena last 2 years na okwa ho ade on be ma na wo mienu ma won se ne ya can be again se chinchilo be ja bra no ya ko kan wa se na bra na ho nya fe na bra na ho nya fe ma ya ahwo fe ya be ti ya re ya can be ya be se da eno me say ahwo fe so obetwa sija so no ano a wana ko no oh de bi se be ma do ndi aye bone se be ma fa o se ba no do aye bone gere fo mu yia no aye bone se ye be fam na ya dom ye fam ya no so ha won pa no ye dom so ye huna ma se ye nyede ko se nkosi ko dan so nkoda gere fo ma mu due bo ane mo ne ane mo ne ye due bo wo se nso mi ense nyide ko ko ba so o ba ko ni nyina na when you bring one system so mi ense munya mo de ka na mo de koro munya mo de ka ezo mu ka ya me ebinu senso ni me ebinu da ma mo epina me ka bo so wudi ya chia ba se sa yi nyina aka ho e de aso ade akọ fuzu ni nyina ni ya bizini aka so do fuma so fuzu de sa be ma so seri na de me e na ko na nya ga fo ma na so bufu o do mo aso boy money so do ba eya na me raho se me ye oba na matumi ye enfonso kesie bi a medwune ho amenti ase ye ba so ye nka no kora no ye nka no kora na da obeka unse wose miku na ba pa me ho wa pa me ho woni pam wa kwa do ya de baby na metia no be ma ne se wompe onu kran onu de onu ne kan no kora ne ena de ma ne nyina onu na masali tu no wa kan no kora ne o se mikunu se baby metia no ompe enti wo koye adwuma a obeba na obi abona mane enti wo ba nyina wo de abufuo na eye de eba enti abufuo hye wo kunu mu no a onu koye adwuma ba behwe wo no enti wo pesa wo kire sei efie be ye da ama wo sesei wo ho ka sese wo se yi be se okaba ye ba be chew ye hunu wo TV so onu edru ba bia Akoma FM edru ba bia yesra sese wo de kwoto be ma ne so wo ye de kwoto be ma ne so de wo pe no wanye unse wo sa akofo afoforo no ohwe mi yie na ahe na adwo ahe na janie Maako second first one in Akoto obey waboa wo Akoto mesere waboa wo wentumi engina bonane okoye ne niam ankoyi ama no Akoto saa mre so ne mu wo ka kire ye se wo nan wabre ho asem enku a wo kan ye na Akoto kai obey kai hu ahwan zaria tu mesere kai no ne ho kire no sesei mesere krokro no na wo bewu na bua no na je no na fa ne tena ba bi pa kakra ema no kai kak bibi ketua bi ketekete mampole na ma ne bibi kakra no fa hye adwuma na se na Akoma enye de ento ne yam na uja ne sa ebeye de mesere mema ne bi nso so ma ne bi mu na kai bibi papa bi a obi aya ma wo ne fa bua no. All right, evangelist mami ya ndati for the afrofos de chiawo asami nyina na maka no se bi ase wo ne obati ho na wo ka mpewi
no say no one be ya na say ya ware kura yi ya say ya ware kura bi ya pa ye adwuma wo say di aba so ye ade na gu usu akom ye te ho sa nkasa wo ye opere ye na me te baby if no adwuma ba abeda me de baby me ma wo wa me no ma di ko me use ka to me ko isi bibiri sa na ko sa he said ye meka no onye wo bu free say ma patio abusu yin say ye ka say yes said ye nyame aka enye yo empratwe kwa onu no uti se empratwe na mo twekwa be ma ni uti oti ase 9 good years or the good asoso listen your papa nko yes o ka kire so good years dia ni papa nko de na within few ayiwe wama entina me pesa wo betra it all bad any person around you chale o yirin de o jare wo ko dia me say baby out here ko ko say ko so e bi ma te mo fo so nim sa lady ya wo ko tena ne nchen ko say Joshua wow baby abenu na ba say share na Yesu ho baby amamienu mi say share na kon say din ne woni nanim ade na o si free home tena ho me show me ma wama warning say woni na o free akọ na de kola akọ no ba from bamu a be dia ma mintimi and now this is what has happened this is what emma amutie ye mesere mo ada si tie kakrara ebe mo acha oba bia wotie no Bible say yes na for the bo eye cha for bo say me si nye say me ni uti and me si say na me pe now so mo be outside the be too full say na osa we ye dia ene say relationship kura na ebe chom because nipa so I read one month one ma oba be bre no wase o house man na okay say oba fura wa ba mi be yesu ti age suti age tena fie na me hwe obi ko ba me na me kwa madwuma enti ye be sra mo say wo ba na wa foso akogya ye ka na odi ahwe nkola ko sra wo se ko wa sra wo se ko adwa wa so de adam ni ifi aso de o mu firi tro mo na ka tro yo mu dia wo mu na tim bo mu bra wo mu na but one day na me bu fui enti ye dipa ye be sra mo ye be kan ya mu ntie na ma ya ware ne relationship e wo mu no enkom kan na nya fe mani odi kan no kwasem se tebu na dani o emema na ye fra mu sa na mu fa na ke yenu nke be ye be sra isi wi ade be kasa ko mra on say da ko no mra fi se o case wo so wo ye be sra mu ayi no amo wantwena pratwe na ya ka mu ntie no mu kom nso mu fa nyansa kakranka ho na mu ntwi ni yie we de me ka eno de me ka wa koto ne ma bre kukuru wo de shekaka afedi ya basabasa ba ni ya diska abufu abayeje ebebe mu ngeni yo oba che wade awedi yo 5 something wade che wa twura to ho oni wa kwa red bag im se notebook bi da mu a na wa yo ma se twura bi ku ba kai we de yesika na yeje na we de wadane no ntare nyina yeje ntare nyina yeje afanche no so afanche wasu afanche wo toma okay enji asra baba sese dia ya sa wo ya mama mi wo se o kura wo na ya wo ya o hwe o nti ya be sra dia sa wo ya ma no na ko man to de na sa mo ware bi o kura na onko na so kwenye wasundwe na mi nshira mama ene me be ka se minim se nya obi anene mbe ya adwen but e sa na tie mama eye se obi so obi mu na obi adru baabi enti ya na ye mo wa se bia be ma bi bua oba bi na bia se be me ahwe oba ma ede na ko school na bia wan ware no wasi mi koku na kume ho eno enye mra oba bia me hu ne se eye se na wo na e wo so oba na brabom ede ni si baabi so oba se maboa be ma se sister first story no mama se wato se waje wade mpa se wo boa ni mpa me de ya na e ha me ne se ono obewo na obegya akra na boso ende ya na ha me enti so ye na sede se ejade a de bembiem mama me de mesre se be ma no onko so anya na sede se eja because ono na sesa na niam akoye ono na se won ware biem enti so okode a ja na ma ne nkode wo so odi sum no na be ma na ka so oba ne mom ne nsum no enti de wo so odi sum no fa sum no no onko na oba koso aye wa sede se eja na hwe no na me se na me na meboa no na manya ba bi na okofa ma ne de mama ye society ne sa na akohu no se be ma de okofa wachi anya hwe no oba de okofa eche ya asem enti me se be ma no onye ngusu anya na sede se
eja na wonhwe ne ba na afi de obi e wo se one oba no msiese na asomdwe ba no embra mama second story de meka ne se o bible mse be ma do yire oba buku no eye niema kitinkiti se ya na adwin se emema no mo ndoye yo bo mo doye se be ma ka se o ka asem che na uti a mama ya na niema o ye ma ono wan kasa odwin ho a onti ase mesese aware no menye sure sister obesa akobiem na emom opese be ma ne hwe ne ma no enso be ma no so se o sa ba me ho no ma me hwe nkra no mama mesre onko nonko yen homework yi mijidi se be ma ne besa age no no ahwe nkra no na asumdwe aba nyame ensha papa mama kwai na me ni aba ma eni nkomo e wo time ball center ya the time heba mission no abadwa so be na yakwai yo mi da se mi de nchia be ma atifu nyina ne ahwefo nyina enawiai se obotimi atwen ama time obre no so aso ya de apomuden wasem no e de bre obi biara sabre anokwasem se edura ye fe no time eba misha ne edura fe no time eba misha e edura time eba center for ye de abedwa so a ene ukọ ba biara ye to eduro biara wo nsa betimi aka eye se eduro ibi ebia na opese ofre yan a obetimi afre na ma no 0244 0244 417 669 0244 417 669 say ofre time heba center for a yebeje ofeso adeba akon ese otimi hye no nso say anokwasam say nipa de bobia obeye adamo bia obetu ewa abrabom no uhia apomuden so apomuden efeliu enna onuadofo obekwa akoye den e de amawo so obetimi aye bibimpu ewa abrabom nunti na time eba center dra ye friend no time eba me hye ho no de mo obi biara ene yare etete yare hawo oni peduam enu hunam se pese edro bi no mo na entimi emwa enkanka no wo mo a 3D yare ha wo mo 3D yare tete wo mo adu mo ato afiase wo oje wo ho a enje wo yo hwe wabrabom a enye ye no saa bre na wunya edro a ye friend no time heba mission so no no ma ebedi wasem ebedi akaginamu ama bibi biara nso no etime kama ede ama wo ene nipa se o asasi su na sa no kwasem se wampa edupa entimi anye wampa edupa entimi anom te se time eba misha na transma yare be wura ni peduanum awia afi wo yo ho hye wabrabom na enyeye woje wo ho a enje enuoma nyina be basa ede amaw ene obi wo ho no mosimiti eyemya seti yare kuro yanso de obi akọ adakamrem ade ntine na edu efe no time eba misha wo ho no ahya ase ehu se wuti eye wo ya wuti dwa wa wontimi ye wo hye na sa abra kwakoye den ede amawo no ade ntine onuadofo wo no madura ye fe no time eba misha ene na emwa entuti paye na ase wuti yare na ase emfa mawo enam se tipae ni bi wo ho onuadofo ebekwa wiase na ede ukọ owuom anokwasam se bia eso mu no bohwe na ama wani nyina ayekọ no ani purunsuo edu bia utimi him saa na insuo sone uhwenem woje wo ho anje wo hwe na enyeye onuadofo a wotemenka enuma bi se esi oni paduam anu ahye ne nso akai se eye edura ya frɛ no time eba mission e betumatu ase ede ama wo na je wo edu afiri saa ohawonim anu ntine yesere se ene wokọ ba bi eto aduro biara na wo nsa betumi aka time eba mission do ni bi na nso wetimi anonom obi se ene ya mintimi ne di manumu ato anu nti ama se na no kwasam se msori anopa dem da bikitu abi di tumenu mu a ebetimi ademi atena se ama the next day anasa ade wofro asan achi bibio onuadofo de bia be ka se yare baako ya pa so asasi se obenya yafunyare anasa oyam bekika wo onuadofo ya ye papa se duru ba bi na se wontimi enidi a ento adwem endaw ebi ana yare foforo na ebo opunum efre wo na obehia aduru efe no time eba misha na watimi anonom anopa awia anwumre anopa awia anwumre na atimi ayi 3D yare na fru ni peduanem afi na ati wonum asiesi oni pedua no na edi ahoden papa bi ahoden soronko ababetu ni pedua no so ene abra wo ho no wo nsa no kwasam se ni pedua na dane edi afiri ayi ahoden bre no edi ko yare ebre mu no mesrew ntempa na ma wona sinye ntintie wa bi ayeto aduro biara na akwaji waduro efe no time eba mister ene obisi mi wo ho no ma na me ho ahyehye enkanka ne anwumra me ba beda mintimi nya me ho hwe mintimi control mi ni pedua no mpo ebio eba sa na me ho hia me na makoma ebo peri makoma abo nta
tentem mintimi nye me ho e wa abrabom onuadofo atemenka abre bia bon so ho ahye aboroso na afi na ama wa home anase wakoma ebo periperi no kai se eduro ba ko ne betimi aboa ebia na tiri diara na betre ni peduam na de ahohye no abeto ni pedua no so eno nso na ama wakoma no eye adwuma aboroso saa no ubehia edupa ye fe no time herbal mixture na timi aboa se eduro betimi aso mu adi wakaginamu ebeboa wasiesie omo ho oden no apom de wasam atimi akosoro obi wo hono na water ida obasa omu se ya na weda no mu onyuna na se nsu tide to omu se ya na ewiem onyuna ma wo betimi ado kakra na nso yare adi a ye frɛ no atiri di yare nsunsu aso no onuadofo se ba oni pedua mu a ema honam tetew ema wo tegu ni pedua no so na afi honam wo so se chichichiche o kasa kronye ye no wano ka boso onuadofo a wotemenka eba sa na bibie ni hono ma etimi ekita ni pedua no masabe awo na ede wo no ejai agise wano ma edu efe no time eba misha anu na ebetimi aboa wasiesi wo na sa yare ye ohaw ne amane na woni pedua no eyidi afiri hono ma ede amaw ko drugstore pharmacy eba shop Lances chemical shop bebi etun aduro bebi etun nduro nyina ton na kwaji wa adura ye fe no time herbal mixture ye na mane ye 0244 417 669 0244 417 669 say ofenya ye beje ofeso sanso ne wa adura fe no time herbal mixture aduro we aboa siesie papa eba no se ye nipadua no enkenya wa ahoden mu a aduro we na hye ye chikina aduro we na ye chitafo a eboa ebustu immune system no edema yen enipa bia na se wo na se immune system no strong immune system no wa ahoden a wo ho no ma ya na wunsuro abrabom enam se yare bia kro hu na ebobɔ fa nipa so a won kro ade ebeyu asinkyɛn enam ahoden a wo ewo nipadua nim sanso na wo ye bɛma na se ne wanyo haw awo ma masam so aya na ba mu hyehyew emu kikaw emu kawo dwe woje wo ho anje uyo hwe na se enyeye bema bu enso betimi agugu na wo hye boxa na emu nyina afọ ena obehwe na bema bu anokwasem se ensansa agine bema ene sebe ne nipadua no aboso obehwe no wa hamu na ensansa nyina ate aguo afi na uyo ho hwe na enyeye mesre se abra bema wanhu se wakodi mpa bi so agro ama akofo hawa amane de abra wo ama se se wo na bema hu nyina ye ensansa na anu nyina ye ensansa na utiti na ayekuro edu bia bonso hu na mani wadware awie na afi na oho kekao bema na opese wudim ewa abrabom bema na opese uyo ha odi fru me masemu sire be ye be boa mu watimi anya ahoden de bia meka se bema wote ase a ehon se obema etofom anokwasem se numadu efe no time herbal mixture time herbal mixture na entimi muaw abre bia na be yo ho adwuma asie so papa entene abre bia be mu se du ba bia na obema mu hyehyew emu ya wo ya papa obi se medwonso ana moja edi akire bema bi wote se adwonso de na begu ni bema mu nanso se de be ya ekwan ni bedam amana timi adwonso no na ye den edi ama no obahwe no akogina ba bi be 30 minutes na adwonso no entimi ma na wo chem na wo bre obi timi chem na afi na ni aso nyina free nsuo mesero me nua bema aduru efe no time eba Mr. Yadura se wonya no ma ohawa mane bia wonya woni paduam no ebeyi edi afiri honom ama wonso atimi atopapa nei ewo asase so sanso na yoba na se wahonimdie enkoye ohawo nkeka wa amane bi ni ohawo bia ba himfi honom ama ne di wunya amene ya no kwasem so oba bi wo abema korampo efre na wosuro anampo se wo mpese wo beko enam so onim se bema yi so twi ben pe ebema nanim guase atimi adaadi anokwasem se na wo yoba wonya ohawo wa himfi honom ama edi wunya ese wa brabo amsrew ko pa edu efe no time eba mishana no moate se edu ebebo ebesiesiw ebemu ahoden anokwasem so hawo bia abo wa himfi honom ye no nti oba edi wunya etete wa eha wo no edu efe no time eba misha no ebedu akagina mu sa wo yoba na so wan hweye na o manam yare etete wa na edi wunya eduru ba bia no kwasem sa wo ni bema bia kohyia efri sa bro hu sa wonya ha ewa yimfi honom anokwasem sa oba a wotemenka edu akwensu wo hyirim bi amanei edi wunya won so wasiki ka wase ya wohene o mu anan sansa begugu wasabe eye wa himfi honom sansa we eduru ba bi etimiti gu ni mu na mani anaso oni padua no so udware wia na honam kekawo enso nya gu hunam nani a o betimi akekawo na wutim ho na wudwu ho saa oba bi wane ekura ba no ho entama sabi se wote wonom kura mpada na ase egu nsuo oba bi wa bema kura embe no bema ni ndi odo kura no ote wana ne ho afọ mesra me nua ba wotem nkan ne nka boni bi na se aba ho na etete
so a edi wunya ama wontimi nde wo ho ama wontimi nya ho twabrɛ enuma nyina nkoye emfa ma wo ma asɛm a mesoro bi nua ba no madura ye frɛ no time herbal mixture time herbal mixture anokwasɛm so nya sɛ duro baby na asɛm ni nua ba ononom a ɛbɔ ho ban siesie nipadua no ɛsan siesie ma wɔ kwan sonko so ama ɔba anokwasɛm sɛ ne wo ho na watenka te akɔ ɛno nte ne okunu anaso nkani ba wo nkyɛn a na akwakoda ne entokwa na akwakoda ne asɛm ɛnam sɛ woni ahofama woni atenka ne bɛma edihia bio ɛnam ho hawa bɛtena yimfi hɔnom ɛnɛ sɛ yɛn kabɔne nkekanwa bi ne ahaw bi na aba yimfi hɔnom a wohia sɛ ɔbɛno madura yɛ frɛ no time herbal mixture time herbal mixture ɛduru we bɛboa papaapa na agyew ɛde asiwa mɔba wayɛ ɔbɛn mu bɛma nso mo yɛ bɛma mu na ɛbasa na mo no time herbal mixture ne ka ho a ɛboa ama mo agudie ma ho ɔde no mo apomuden wasɛm no etimi kɔ nkan papaapa okɔ drugstore pharmacy herbal shop lances chemical shop bibi ɛto aduro bibi ɛtu ndo nyina atɔn pf Colinac Apidac Misty Herbal Dani Herbal saa nso na okɔ KNG Herbal Center tonsu mu na akɔ junction ɛna emrom Abidjan House a wɔn nsa betimi aka yɛ duro no nyina bi na ma ne yɛ 0244 417 669 0244 417 669 sɛ ofrɛ nya yɛbɛgye ofrɛ so abre biara nyame ensha papa menua bema aha Akoma 87.9 FM Akoma mu nsɛm dwumadi no ɛno so egusu awutie Dr. Yaomenya ene Mrs. Akua Menya Dr. Onyame ensha papa ade a woni wɔyere moyɛ ɛde ama yenua ba na wanya cancer no ene brenti yentumi anka ho asɛm no so ɔkyena yɛde update no ɛbɛbrɛ mo ade a moyɛ obia ayɛde aboa no ɛnwanwa na ade a Dr. Yaomenya ene Mrs. Akua Menya ayɛ no nyame onkosoa na onhyira mo papa na oma mo fiefie mo enye enigye nkoso mra ho favor yenya wo mo anim no onyame emane no so ne yenya sa favor no ewa foforo bebre so enim nyame enhyia mo Dr. Menya and Mrs. Akua Menya shane so emame na wi pass 3p garlic mixture de amansa ya de atom adro prakopɛ no enu nti no edra ya de garlic ene wa ya ne de vitamin C so egumo no eye natural ya de ben ene ntutu ase nti bomode na ma wonsanka 3p garlic mixture no bi wadane ya ba Mr. Colinac Apidank and Angelos for Doctor. It was 0248 928 0248 Alaska Star Enterprise original wallpapers ahimfie enunti ene isa wo kopɛ wallpaper dia onfo wani nkyerɛ ba bia sɛ edum Mrs. Anoche Plaza yebe Prudential Plaza obi ka kyerɛ sɛ ne wallpaper your original kyɛn yɛ de no a sini hu for Alaska it was 055 411 4878 055 411 4878 na Emma Wonsa Enkebi. Nemam no channel so say BA Ventures a marketing company we Kumasi Krodia yimo. Say dear one more essay. We yes sales promotion in marketing. Omo eye sales promotion and afa marketing na omo pe oba anase bema wo betumi aye adwuma de ma no se vacancy ho akwanya de aba beda ho sales promotion and afa marketing ti males and female mpacho wo betumi aye se adwuma we 18 years oba anase bema 18 years eko ye bema accommodation free ye bema bonus Kaho wo salary 500 Ghana cedis and will be from Maa Akos pe adwuma ni bi and me ye one announcement BA Ventures ye see ye pe money mema wo mo into sales and sales promotion and marketing and into adwuma we wo betumi aye ba bia wo beda enye woka ye bema bonus aside wakachi ye de bema no ni na eka free transportation from hostel no to adwuma na side woko wo pe we na pe de ye pe driver vacancy for driver and into no so na frame 0257 719381 0257 719381 0257 719381 0257 719381 0598 921817 0598 921817 0598
921817 frɛ BA Ventures na enya adwuma ɛyɛ sesia Richmond Herbal Center yɛn ɛne yɛde akuafo enku ɛne akuafo samana ɛde aba akuafo nku ɛne akuafo samana ɛde aba ne bo no ɛda fam kura ɛnu nti sɛ wo pɛ bi ato a wo de ɛbra Angel FM marketing department wa wo ba onso obetumi enya wo de akuafo nku no ɛyɛ adwuma papa honam ya osisi ɛna ɛyɛ wo ya ɛma wo skin ɛyɛ fɛ wuti ɛna paiwo wodi bisrasra so ɛkɔ wa ho tutuo ɛbɛkɔ akuafo mu amu yɛ adwumaden contractorfo carpenterfo driverfo mu abobɔ ball corporate workers no mespache wo mu hia nku bi asese ɛno a ɛne Richmond Herbal Center akuafo enku ɛne akuafo soap ɛsamna yɛde aba ne boda fam nanso ɛyɛ adwuma wanwaso no bomɔde na ɛfabra na wunim enku no na soap no de yɛ nie wo fibroid no wo de ɛbɛkɔ fibroid idisu akuafo enku no bi wo de fafefa wo yɛfunu no so saa wo de dware a wo de afefa yɛfunu so bɛnna ne fibroid no afiri hɔ afei so no ebia na ensansan wo nipadua no wo honam ani ensansan wo kɔ fikyira wo te yaw wo de yisu akuafo enku no fafa wa yase hɔ no ne nyina ɛbɛkɔ wo honam na yɛ wo hene dware akuafo enku fa bi srasra wo wia de akɔ dware ne nyina ɛbɛkɔ fa bi fa wo sisi no na wo sisi no a ɛyɛ ɔya no ne nyina ɛbɛtu afiri akuafo enku ɛne akuafo asɛm na ɛyɛ adwuma sɛ nkonya no ɛno ti bon hyɛne so Samdora and Co Herbal Center wokeo ubenya akuafo enku ne akuafo asɛm na ne bi Samco Herbal Center Sam and Co Herbal Center ubenya bi Blessed Herbal wokeo ubenya bi Jeff Herbal Mankasim Paulina A Sapon ɛyɛ fiko Herba omoso ewo konongo bomodi ana friend Richmond Herbal Center naji akuafo nku ene akuafo semna na eye adwuma nwanwaso no bi ewo 0249 186845 0249 186845 0249 na ema wonsanka bi happy birthday enkoma Madam Rose Bona we Efri Claudia and Cancer and wo nananom a wo mo Massachusetts USA yenua ba bi ya maami bi wo ye newsroom ane bi say happy birthday nkoma wo nananom nyina say Madam Rose Bona happy birthday nkoma papa nyame enhira enei wa woda no eso emfama wo ma na afa wo nananom happy birthday BM Enkoma Ernestina wono ewo White Horse Manor School ewo enwo happy birthday we efri wawofo ena se Enkoma Ernestina White Horse Manor School eho ena oje ntete happy birthday Enkoma munyina grow fine eye mojadro papa wonuma ubedidi ubeda ubenyini yie oba umfichi kromo bibia ebeye kama onan no se yetititi no bibia ebefro kokon ye de aye Kwalenak Misty Smart Eba Freddy Mens nyina no Apidan purely chemical near bar shop enyana Fred Doctor was 0244 596532 0244 596532 nama wonsa enka bi shane so emame so Dr. Mafo Fidelity Dr. se bomodi anebra awo na wo pedia enya bra Dr. Mafo na ye bema wo awo ama chese wonso afa ho afa ba afei wawo na enso awo akoda no wontumi enante a tutumrika mana moto nebra Dr. Mafo Fidelity about center ye wato so sreso atie bi sabase ye ben Presby school no Fred Doctor was 0244 411099 0244 411099 na uwia na fe otutumrika na waba Dr. Wanda Dr. Mensa akache Dr. Mensa sebra yade ben na enei etete wo Dr. Mensa ba clinic Dr. Wanda otutu yade wanyina assistance wono na enim ehama yade tutu yade ase Dr. Mensa ewo kotwi oni Guinness Depot na hwani mu enkran Medina Zogo Junction Man FM dan mu kasoa oni nsane mu kofodua baabi ane yekum na nkane no takraze woni secondary college hwani mu sunyane Presby Junction oni old municipal hospital na hwani mu takwa Dr. Force no ho en wo Gosu main lorry station en adunko no fen woni post office hwani mu Fred Dr. Mensa was 027 1173551 02711735551 Dr. Mensa ba clinic no koni tutu yade asemasen Benji Waris Mr. Wada agudie ben na wope engagement ring ready
wedding ring sanso na hope pendants and bracelet fancy rings no bomodi ana bra ye yellow gold rose gold white gold black gold and a silver and it ebia ene mo hihya wade mo pe ba bia koye mo engagement in wedding ring no ya ye be ma flexible payment terms yes bench worry ya goodie empo freyon e was 0244 284122 0244 284122 name mo no bomodi ana bra health alert clinic health alert de ye ho ena fidie ni a doctor for papa ya wonim yade ntiri so wonum egu health alert say ye diabetes no akwa enko hypertension wakwa enko stroke wakwa enko wonani wonsa tititi typhoid yade bia da wo de beba yetu ase wontumi na ultrasound scan ne lab no physio nyina ye ewo health alert enu ti wo yade ne manentra ho enku wo ba Ashamana, Yane Queen's Hotel, Shenemo, Medina Post Office, Yabe First Atlantic Bank, Kasua Crispo City Junction, Yabe Block Factory, friend 0242 518893, 0242 518893, oh friend one. Obejo so say anache say what to me any woman dim come wako year to 2 year dey ase e dey amount doctor gbedem about center doctor say and we fu na ye kepu and our cholesterol no sadia donso e woni pedium stroke when ya gbedem garlic measure the garlic and a prekese na lime and the natural herbs aye big man capsules and gbedem ko capsules na do brada numbom na ko capsules na dey 2 yam tim any ko kwase gbedem ladies capsules e ma no e klenu akoso kumen why dried na why tight Kodesh powder no so de any somewhere etu asthma ase enka we kan drug international about center sanso na enka wa shaman ekus pharmacy na wedema pharmacy kaneshi ene kasoa tribe of Judah ubenya bi ewo ho bomodia na efre doctor was 0248 288788 0248288788 na Emma wonsa enka eye enroyi ebisa so se u betu kwania na eye fly away travel consult edi wo ebetu kwan UK Dubai anasa hine fa na apesa wokro ya de obekọ emu obi enkwaju sikani se wadu betu kwan ewa bra akwantu no onfa wonko na wani so atote obeya wonfa wusika emfa emma ohane so se wo bomodia na do wani eche fly away travel consultant womo ebetumi aboa wiye papa na akwantu ho nsem na ya yama ye wo kumase ainsan bonsium Fresh 0243 421 215 0243 421 215 and it does so back then again and yeko Akoma na efo ani kire ho efa ani yade de ya specialize ewe ani yade ehwemu pa na ye ani yade ne to nkere yade ben eye ni da so back then again tutumiri kama na mo tuna bra yade biada ye betu ase ewe ni da so ho back clinic enka tabora alhaji wala kwa junction sanso kumase patase brother man kwada so estate Buno East Chima Avogos Oti region ya specialize ewe ni yade ehwem na apart from the yade kaya na etinete fresh 0540 864 232 0540 864 232 Akoma yeba kwa humana so if you rest day bio ewura shoka say ye na on to plot da what nkama no ntuma ni amfa ma me so emra foforo abani wo yare 1 week na ho ntowo a metu afrifia esan mempa gon too soon bia ofia entiti se yare ayenye den monko Grace Gifts Herbal Clinic sabe kwata achacha ne emu mpa ho a yare bia obese ye furo so apart from Kumasi ohim ani atwuma kofodua wa be ya ne ti no o mama walo me papa nkan hwe me papa nkan che so onpene enenti de se kwa ye tena se wo papa kasa me ne kasa wo papa nkan che so wa ye bibi ma ne ye ne ye se wa onka da Maa Akos eneni 3 de adwo de ye tena se munum ne enti kwa ma me de ba me papa bisa akotoni na busuafo ono eneni papa ne papa nua pani ne bae o papa nua pani ne de oso mo bae so mu besiesi awale o ma mba so mo besi so papa ne kasa se onpene ne o chena ka ho akotoni so me papa busa ne 3 times asime ba no ba wale na nwale no o nwale me sampres na papa se on trauma hu ni kwase ampre nu enti sa dia hwe na ntwansa no kwala ne ba ye wodia me papa nkan bibi boni bia le ba se no ye anona akotwa no so on penenti me so me akoto wo pe no zaria me bi so Maa Akos na me pe no wo pe no me kana me fan na me say se na de wo pe no anka wo se wo pe nka ate ase na wo pe no ntia me bi sa se wo pe no ba chan
Media Zelia oni ya uye tupa ya mfami ko bebi amfami ko tom ye mo me ka meji edumatia me ye se me walu se we no na koto to ni mama oba ni ti na wo yesa oba na wo so ye wo secretary na wo papa ko tam ne de ne bra wo nti na wo yesa me mba wale nti o kwamra me si chia me ka na hai dan ma me na kola ni nti no na su me enu nti na me do ba ye obi enu ordinance to be ne papa fi me wa pa wa bo me ho ka so da papa ma bo ko mo pe me fi wa ye e point na se na o mo ku me da ka so ma me ku obi no enye ma mi yi wo ma mpia bon na wo fa ko ba no won kokko lu e na ho na no me pe fi yi mi mfa si o kwamna ma fa si o e bi ma so ma me ku ma fa si e no bo ne yale no na kwamna ne ye madamfo ne yale no e madamfo o yale no e madamfo nti akotoi nti obefa me ne madamfo bi pie ye ompuna ne yare no na akoto e madamfo na o duebo hobo mu duebo hobo asase o se dey kina my door san na madamfo ne ka chane se boy bi amene ne wo ho yale na ade ade nti boy bi wu ya kan ayata no na wo kwa na wo di ka prapetu na fm yem na ko bi fm wodi ne ba bi afefe mini aba ko si aba bi fa kwata baba pa mini aba maso ma asante ma poko fi ase no takoi mini aba ma me mo aba so what's that say ya titini ani tifoni ma me tia me konko fi ase me nyina onye na onye ma assembly ma committee for awo mo ko fi ase ma me nton tia kese ma mo pa mini aba sebi aya na wo hu timia ye nua manu bi etini ye nua ba so be tia kese fidie so yi wutin tv kese ye fidie kese so sebi be ma woni ne tie be ma ne muawo na wo da so tie be ma no ho san ni ma se na no kokwata me tie akra na be bia ni bodie ni ye me tutututu be ma woni ne tie be ma ne muawo be ma ne teteo bi ni aba na da so tie awade ho na wo ma me ne pia wo se me pese wo be wo hawo san ni ma bi ne ma ne dia to wo hwa da tutina ene go be tuma fidie ni kunkum ma bata no many Bama take, many now would invest in the Aqua. No Bama or the 2 million one hour. No, just a Bama will be you and I saw better. It is still no man who be no matter Mutuma Wadian. It's a good mamma what they are type papa. Yes, it's a Bama minimum while you say an hour yet. Now there may cook on our Wadian. Yes, senior Bama, what something I know there. It's a senior Bama. Obani will penny be one. Yes, send a photo of the Bama Banama and a Suviano. One woman in your bar senate. Dying, Emma Bani, tell the Pega Kendo Bani Pine. Now,